Kishla. Okay. Well, we're live. Hello. As na met, shoot pa lang siyong gumin kain. Karigat nga si skon nga. Well, tingin pan kom. Lamalap. Kaksigin kat, kimo lash kewa. Nanu siya may inwi kong screen na. Abang eh. Abang eh, lamalap, lims tilipan, diwa pensium. Balas suka. Tuwa na siyum. Kat kulo kaksakin kat kem. Belchinga chibang ako lang taga long cash lal. Lamalap. I'll look forward kan we komising eh. Kemalitut maasha. Agadin, we pen na mitlas ko sayang eh. Nga nga, pili sa pel lalo sa katinakatay la mesi. Nga kung taga ikaw, May kos. Eat ko siya. Kat proy from kin main na from kin ya. Kat tin na tuwin e piang siya na. Wow. Na para kat sipa tago. Set na asmay. Now Set na asmay na from kin ya proy kin ya. O kat tin na taga na kaya. Kunokon no. Kunokon na kaya Wednesday tosta. Wow. Naro, pelang kaya le sui kaksigin kat la kat. Kat ti pacl taga wimit ko siya pakan men Facl ako. Lumalap. Ala na wala pelchingen katin taga naron met klasyo. To ke pelchingen pangan nga ke ispelain sipes wikom kaksigin kat ke mo larso na pain met klasyo siya ke pelchingen. Kosrae Online Ministry wana ko silingan pangan interest kal kom nga kom ala yok singat wana katli ke chena si sapta sielu akalam yun na lena kon korsen pangan mas mayok chupe mit ke creation lala elora la mwet ke foko mong yang ke momong aljiven okay pelching at taga inwi matlas ko sa ako lang long kunokon kem Wednesday tosta na litu inoy lang silang kat taga usi me Friday shet tete aksha fila week na phone siya man kat from no ti atari wala tut ka siya ni school lo ka siya riyan ke mantea kat taga kaya rala kunokon ke mante Tuesday mo siya Wednesday kadara Wednesday tosta na litu inoy lang silang kat taga Friday shet na ito usi pelchilo kum na ke Friday shet ka din taga Bible study site line Bible study my weapon na cashin ko lan mit class ko try ngayon fact na namit ke paya pangan siya Angat ka siyan? na Henry kataga alumet silbe me alunetawi to kebel jinga tigin katsom evinasyon ngayon kataga alala ke on kaksakin ka at the same time kadang siya mat class kayo na pel na kayo like share telecast Kasikat? Me na manas wana katli ngan akit ngan wi ko maklan na sikes ngan ne marstela Lumalap kita kaan? ne marstela langan Well, tu open na si woskula na sin kat ke si pelle len sa si mai esi katin civil es kas mol kulo malap ne marstela fin en kona lumalap. na tambal Ruth Charlie Columbus Georgia kulo Ruth long last penajel Rafael na bangan met last mataga sam na ni ke pelching ya na evin kum taga we got kadang shein wana pel na kaywa kum di kaya si kamenan ta yok ki na kaywa kulo malap na sinkat ke arsan na kaywa met last ko sa kay Kosrae Online Ministry lo wacha bangan kom tikin treskal finas onzugo komu si ke pelching Well, to ko yang kada kumnal tikin treskal dan kolkat ke si pro ni kesla dashki ka din me. Siya unsa kong imit, napaka-chiblesis ko to ko. kay Daki Samsu kong Dila pa ganda ko.
잠시 후 볼게. tuku. Mr. Otilango. Kung gulang man performance. Tuo kaksigin gat ke mo mas tewa gulo. Alle onsu kon shit beta kana esmak niya ke mo ulchinge. Me shis kati da mo mana ke wa wangna wana ka dina shrim la ke mo ulchinge. Yok shipen me onsu kon shit ba esmak niya ka. Mana ke wa fela e wangin le. Kataga liye pelal chisel da isusta finan Bethlehem orela ministry la lan finan Nazareth na Jerusalem area. Yeah, tolu tafo pal us disciples lalingan elsom tal ekle apostles the matuyak line lalingan Herodians ngan mayok sipe mitla nasilos pa mafel materialistic. So materialism, skepticism na me legalism pa tuyak line lutilal Jesus ke yataw sinusum la. Misenye baksak pa na fast na misenye. Na vingal plon suko mana kay wawangin la. Na measure ka talle shem la ke. Na pa na son singaw for singaw da kalamia. Son sapta singaw for singaw da kalamia Satan is here to steal, kill and destroy. Panangan yalan Satan. Tanasikom may Christina kataga nakflache ka kelitutan singe na kulapin long gas mon lal ke pelsinge. Tigin na si Pesco usir Pesco na tikunon sukungan kada sumneral landaga siakla pel. Nagatfataga pai met nagawalash tukun price lalingan nagatfast na met nagakunokon. Dokon luonge alaf to siya taga ke Genesis longon kors na siya taga ke Philippi saptakos. So with that,
akollah pacl tuman ngatala cashin ko lowos cashin ko nukewas talbuin na akollah kadin taken na riti proy ke mang ta tingin daw siya pesko na tukunong sukuan la me tagay kes la ket proy ta metigon sukuan yan na aklin tamtai na luwayas ne ne shu rot tuwo kaksigin kat ke mo laske wa ke silen sa siya kat place kumdal cashin ko kulo malap tamtai kimie finen Guam naman na shularin ni Larse Alaska kulo malap tuwo penasium nekimie na tamal oti lang tuwo kaksigin kat Arkansas. So we got Alaska, Guam, Arkansas, Columbus, Georgia, Willa Nemars Life in Ancona. Lo que arsan met nagawa, tin teskal finash pa unso ko, kumu chefin wang nakatakan ni rum kun me nakaw proy. Kahit pa nung suga bangan. Kulo malap ke met kulacnsap wir financiado ngan ke unso ko tingin teskal wana kada kalamyate kana tangan room kun kesta pelo ke shiproy nakat fa met. Well, lumalap man rana ki nga sa Tagakal Ministry
na metiki ngan wela lemis liban bain Nukewa kadin gan gesalen la shoke gastan gat injil gan awiem dan in sias na kemas was pailala sio yema kataka ke abadin we go spray ala na yok was masikya ingena matakain ala na fungulgat na banang kigat fungyang nagigastan gata el arlen na tagan kashikat mama sikya ke plane crash kamit lash mafastigi kat nge katloang balila alash pe metlash ma pacl bem dabena lomono kat nigin life ke oye panang ala na yok me proy pela pang ala na foshek lela kadin tie folaya kip kunash ke met lalfungin kain proy ke met wiasha kadin kain fashnamet losen vulwas kinukungin me online god simalang si proy be ke apa enkat matawang ka silom jeshke ashmakat kandeli na ke spiritual realm singe la ngon fok ashin gal jiraga oye pricing in la sekpe apa nang ala yok shipe ka din daka pricing na maganda pricing pingana lena inakkalim sin kat la kat kan sifena having said that porque kasla mamashuru nakmanas goes pry bena cash ka pry ke mama chan gewa and goes ashkya katagani pry kat pasta yetom kat flat lash ke pelsinge in civil bena kalim milapan kaksha clash na shum ke komdigi ka din ke silen sasya e ke lucent mol lasha kum karangan kat ke katanin sian ni na kiash lagi kat susle kum si sia ulash in gain gasha to fay katle Eki pelsingi ki kachun matwe Facl in kulacnsap kom. Kadarula na ingan. La kumrek makin katana nalan kulacnsap lum. Katitala kat mwet kat tutulen mabespes. Siya katita pala te usi license slash in ramakuluk. Apangon kat kadin kain. Alana orela kasin sa naklash. Kain orela o ye Facl may nakfulachikom. Mayen kum giga din taka na yeto mana siyam kisyamutal. Panang kaksikin kum kat papa. Kita ka lash ki pelsingi masimit ka din kain. Orela kasin kaksya clash. Praise, glory, honor na kay wanda ka na yung. Aklo kat taka inrela pe mga slash na siyum. The kat lash inito lakat takan si fena. Wang inito lash. Ito lash ito. Panang ki pelsingi kat proyekin metlash mamtain pelin asur laki pelsingi pelin yokshala ingain arlana akketeyac pe morning period singe naki siok metsiok lena lash mafastigi kat kadin proyekelos sam makat kandutut kelos the yokligi na kayo reality singe akketeyac na sish la wangan siya may mafastigi kayo no yesingi the masima pangun yakat na kaya kadin liye na kimol singe pa kadin siyak laga kadakula efine pangkat kakadakula panangkat kulo malap na siyum ke discernment magum sinasish kadin kain arlana akilen la ashipe yoklum bagum di kadifin fel singe kat papatamash kat finne fototo lagi mapespes kat lalalfingila kumawikat Ingan kashagat ke en na kayo mga tutuloleke. Panagiped si pengi kat pregi metlash, metwiyash, mamtape, inlomono, matake nursing home, matape na inkel sima, manasin mano, as na kanlala, as pe kasin siyak lagomash, kanin maingin na kayo, kadinesma. Anakikom dikia torn in the flesh kel ball. Maingi taga pe inakfutoto yikat na yiro. Kung kasha iya pe kat papa. Anga pe nrela personal testimony lak na sin matlili matlala. Lakum tiya mutul. Kum asyen na kaewa. E kum sane kat kum tapan kat kadin si fena faksyavi. In siyak tang na siyum. Ikasha. Tiya na ke asakaya. El pako mol.
ki kung fact na silma kung may Islam ulal. Siya ki kalang bakotan lang muswid ba tafel ang ulal ki yes ngal mekos. Mayangi ko makkalim ki mas salom ay siya tol ngolit kos tol ngolol alkos. Inak es maganikat la kung kay ne kalla na nakloma hindi Islam ulal. Kung fact pa ki mas salom in ecclesiastes kos ngalit kos kadintia sal kami siya lasha. Paanang pangat ako kung nakaya met plus nakawa mo ekin met mas intia falayak. Inga hindi la kung likiyac ifin-fel singi kisipewo wulong. Panangakayikat kadin karangan manos mayan pangat temple silom magatus for pinganolin. Kad kshesyum gat papa kitalik natas matafayla likiyac tafayla likiyac lulin karangan yaklom maas peke kelbus ngena kafinne nage probationary period makumsang na silos. Kakayak may dakyang gemasa pa na silos. Inakas makin yelos. La enena nash personal relationship lash na sin metwiyasha. Kikasto mandagal kisokas. Lekshenina. Tawi siya pon. Horizontal relationship singi. Kadin ka na lena nenay okuku na sin metwiyasha. Kat babatamashin ka siya nakmanas ka siya kat. Bange oyen molin metlasha kat totole. Panangkat siyak siyum, kadin karangan mastos na sin metwiyash, panagkirat masalo akketeyac, kadin na nasiyum ay kisiyamata. Kat kisiyap siyum pekipel singi, kikanin kol na kayo na sin metlasha. Mutawakin kay sisiyaw, community, congregation lasha, kafinne na ki state local, the government lash finen wiowos. Naknas kat papa, isyung yelal metlom, yurin metkol na kayo ama, as capacity line kol, maulan metsyaya ka metwiyash. Kadin ito la, pel si maul singe, tafay la likikata, ala naupe, lalal fungi singe, inash pe yurin metkol lasha. Lala kadin kapsha, kolan maul, lan metwiyash, nakisiya kalas, mafin fukwelig, alaupe kadin orani. Inkan me kun la, may talalal fungi metkol. Napel si metkol at siya, korek malain, korela kol wo na siya shkewa, wangan lalal fungi la shielos. Kiyo Inge at ngisesyung, kikalan ngan dalom, inisyung ye, lalmet metlom, yurin, metkol yash White House, metkol yash ki United Nation, Twin Arab Nation, kakatay na matan fel siya, we answers FSM. Ako neni na Kosrae na finen katashwaya, kat nga siya kasalong. Kat siya kanji fena, secular setting maasha, lalmet metan fellows Facl, in Kolkat. Kat lief toto lelan met kolash ngedari, ki likiyac. Ki riot likiyac finenele, ka finen New York na ki political fiat likiyac niya. Kat nga siya siyunggumin crush, shaneklan artificial intelligence, in the kiyabala mweta, mayan wangan feelings, daka, wangan spiritual empowerment, daka, ki artificial intelligence. Kat siya kumin kotaya mahingi, kumin kanausla, in the kiyabala dalik nata siya. Pananggat daka, fungyang nagikaslom, in Kolkat. Kat babat marsing kasyaw. Katlalal fung nikom, la melosyen vulwas ke nuknugin mayon lom, as a pekatle, kadin katang la wiowos singi. Ken when na tum Jesus Christ ya likiyac karak singi, katang la dari, makuluk na kayo, mi siya tukun lendolu, maulya kinakalimila, kumpa, kasi nga shiro. Ekom likiyac kasi nga yoros, kadin norek makun, inzag kol metlasha. Laila na siya na kayo, in kain to kana room, inorek magin kasing in Kolkat naman. Ken go na tum Jesus Christ, katalal fungikom, nami kasyakat. Amen. Lamalap, belang flogo na room lang siliban, in kain, Kolkat tamit na ki, takien makat mutayang na kaya, lamalap. God, kulang malap ke proisilal tigin tres kala, we proilan nagayawa wan nagadakalan yan pasha shiyok, tagat nga siya, kaya malap.
broilan met Nukewa ki pelching. Agad kulang man lap na siyumtik interest kal, mana makalam yungan, inakyok kepe na broisya, kat takaliye, ngosh nga taka dinte malgan na makas lan kada kalam mi. Yok na, siyam siyok singilal kus, fosal kus na kaya kalam yang. Win lalal fungi lime kat, ligin lalal fungi mwet. Win lalal fungi lime kat, ligin lalal fungi mwet kullan Facl. Ang kas mol mine nanda ka, sibak kaya kat kashiye, metigat somna ke malutu da. Metigat somna ke malutu da. Ushe slide, kada samram kun slide ngayon siba flokun kat mina ke pacl readom si mine ka jinart ke pelching. At wiowos inoy lang siya na function ngayon siba na kung makadeta ka kalendar ria we Sunday school larsho. Okay, pelching up nas we good. Wana kada kalendar ka taske summer me kota June, July, August. January na luwala la get June. Nakatsum na ke unit ak lu. Na obviously ngan bangan unit singa akot no kon na parela kota singa to kon tukun na kota singa katsum na ke fashion. Dai ke shit tempo. Dai na kadin loin na ke sifela lap singa kota singa. June, July, August may long madal and may kisya madal. May long madal and may kisya madal. Unit may da bangan sifena ke. Mutawaek may long and may kisya Daklan may long and may kisya bangan lesin ni may got na phone na ke unit may da bangan. Kada siya ke lesin na akos. Ay siya ke bang na ke inen lem. Ay siya bang na ke inen lem. Nakataga likiyac from lo check Monday. Ikay akataga usod. Ikakla ka din me share kunokon na ke Monday Tuesday. May siya nga kadataga na ke me kunokon na ke Wednesday Thursday. Pangan kita siya. We got week na phone siya nga pangan. Ngan we kum ready. Ay siya etayak lang siya. We alu na sin lem god. Nael tulokon nak niyan akketeyac lal we. May kulacnsap lal ilo si feedback kan na love in kof siya. Na siya pangan si fena ke alu ni tawi larso siya tikin tres la kol. Aki misla we met niya. Aki misla we met niya. Na kanon week siya pangan. Wana kada kalam ya tagal likiyac Monday Tuesday ekaya na mjenge kada taga usod Wednesday matana in Facl chenge che taga get channel strong lon kor fosina get singal chi na tosta tukun na nga sa fila kunokon na ke Wednesday tigin na taga tuku inu se Philippi kor fosina na get singal ya sifan pa kada le fa shot Enenu na kayo na lutu inoy lang sin langat kada taga Kaliye kunokon na ke week na phone singe Friday Saturday. Na control na ke me finrak si makadin da kam tawek ke sapta lu ke week nga ke puklal Daniel. Puklal Daniel. Na laisinem makatigia ke mantia pangan laisinem ngan kata ka na me orek makin misenge ka for the rest of the week. Kadinak siya fila kunokon na ke week nga. Apangan matolwa. Luo makatagalikiya ke mantia pangan. Afak magay na min kumukan som rewind niya pa na mga liye na kaya akketeyac ke mantia. Apangan slide ma taga usye ka din si bet flok na ke pacl readom siya nga. Ani kin na message jak niya na nga ta tigin fa kaya frat na wo. Kumliya naman na kayo wana pop-up na pan na taga rook nga. Ano na wala ipsingan ta anyway. Pangan pacl readom larsa tingin teskal kat fintrap mo lutu ka din taga aksa fila kunokon na ke Friday 7 na Friday lane Friday lane 7 kat taga focus na ke puklal Daniel sapta lu. Kofka if you're not I'm excited. watching our factor din na fall na ke schedule luma kung usod pala kung actual siya ka kadinvak kami. Ma una le me kaksikin kat ki malikasyan jishne. Nag devotional reading an bakat pangon kunoko no
pincha ka ba no makalimbingan kikashalan kat kita kalasti tuwa kadin ka naksha filal tu nagigatta ka nagi puklal Danielan shipesima kat mutawaek inda ka pilo layers ke puksilal Daniel ngaya shipeyok kadin kapsha Daniel nagi pelsinga ke katama unfold yum dash ke revelation nge kat fin kita puklal Daniel alabu kadin sun nagi revelation kadin sun nagi Daniel Zechariah Ezekiel pe kadinale ita na pala me akketeyac kenge na tikun Daniel katsum ke revelation na folokyak nage Genesis anake the Mr. Libanel vaga kat takasista awsi metigata na yinengenga kadin liena pala me pressing issue marshim dasha ne simama nga ashkenge pa kikadel gestana si katbabel gestana si ki maslaga ninga kailem singenge nangaliela mongo singe te karngen mano singe kat finne keluti kastan god fin kateliang mano singe na pelsi kate matayan katin study karo class nge kate mwet ka ashna oyema ka enter na mano sinin na lena in shape na ke endurance la na ke mga si mga calling si mga tashkenge na kikadat ka bang Daniel kadat kan ke puklal Daniel to connect la sapta sinay mit nge aso yen diet si makadaliyak kema panget diet si ma tukun lensing ul na ekle me manus na ki katfin matake alina me pacl miyak ta ke Daniel som na ke shosing na ndana kangas el Brian tin God mongumal ka nga akketeyac ke Daniel na tukunen singaul ala na muna pa in Facl ke me pelsima tukunen singaul nge na dahil singaul singaul na ke iplak ke masirang akain convicted in shaman masingaya testimony laga pa kinga utsak tel magmisakit nila ka atale toleng me T-lines kung na iniwork. Nakafakang na sila mo kung dalit na ini namasin. Pang-faklok na sila dala. Nakatabel longing nga fakla. Nga fakla, kung siya na ini namasin. Na, ora, me, kipel si Madel, ito la dahil giyan niwork, na, dan kiya ka, ilkiyorek, tikinistan niya, ilki siyakla, nga kiyorek arrangement, kiyorek malaka, kung finainin na iya nga tusiskum, lainekas ngayon nga request kiyorek malaka nga kain dasiskum, mga mo, kumdan ayun na. Lensingaw nga tifoklalgin ka. Lensingaw man nga esta ke Daniel. Nga lensingaw nga tifokilgian. Nalman kan na fact na lenak singaw le, nga ikekla, siyakla. Ifo mi talak may kekla ka lenak singaw. Na nga, siya bas mga fact na siyong gikastan ka at kumdan aloang na ke, da kat pa pa ilorik makin masilak nga. Inikastam tanin siyan siya ulo katalik na tikan ke makastan ka at akalembi. Mamda yun nga ko siya na aloang na ke, bangon mo, ata ka na, we been na TikTok mo yun mo. Masing in the last 40 years, ngat malimit lash nga. Ngali ka tatalik mo, ako lang sum nakiyak siya away nga. Ngali tel totluk le, ali tel kayo ke fastal dala. Nga pako mo tala, kat fulela mangan sikiyak. Kadin fulok ke kastan katin gashikat. Facl nan singi, manakayok siya. I was one of those. Nga sikal ye itkosh. Nga sikal sum na ko siya, de fatong na sikal sum ko siya vlog. So, makatuti yineng yung kachiki katin internalize si nakimula siya. The Mr. Libanel metlo bagi tayo singi, laldanil nga. Nara, alayok shipin, makataka na kaya nga Lasing ka tamoy ta dena yok shipe na wangin pa na makatkan ra ke pa proy kun men boy lang kingam ta singi proy amta proy ni staklu anang wiowos na fellowship anang wiowos namta sisinchilin na kayo bang Facl polo
Tosak to kipel singe fast ki fella singe ngai ta tari lang asum na ye. Na pana ngara panga yok shben gasan gata. I'm excited. In wala limis lipan ki mga ala yok mga lutoy la sil. Katako gaul me ko shata. Kofta ka na yeneng nga mwen. El ki should be point out kasi mga tenale loeng na keki. Oye si luo ma ka masima katkain angetan ni ke di masingela. Lang kalanglan kat pakatakain shaman ngi. Katakain shaman ke masap. Katakain shaman la. Ala na pas makatsivena tulukun kati. Katindi na ke wala na lan kata. Na pangakasya mga kanra laki pelsinge no stilipan. Pero nga flokon na siyum. Kadin fast na mit ke dakin yan makumako na siya smising yan. Na flokon ko me nag-screen na. Glamalap. Well, the interest ko kung glamalap ke personal testimony lom ke ngalala mo yato lusong lapam from ko na Okay. Paul masing ay sam ke ipsinga no mom matapen na in room loma wigat penarik kunokon wang in situation kulokon ko wi ngafat na sing na pala kaila loma tema kunta kam tarik lamma kame ma picnic ma kunta ko Facl. God. Jasman God. Amen level ko ganigin na level niya. Na even kung ni priority large de flock man na mate proper priority large. Wala ka din mo kal manafan yangan na usas ko makumlong ye especially na ke physical health mata ko ala kalan ke na makat kang effect pe temple ching kat pa temple lan ka wala kulacnsap ta tolu si ba kulacnsap ta on ko shakalan mi akketeyac na pala kat pa me temple lan ka ngon lan ka tanin ka tram ke mo Christian mo di susta ke ngon lan ka nagega di susta ke ngon lan ka ngale point ka tin alim ta ke mapai wiowos lan mo gayon kada som fungyang pena na ke oye matene mwet masim le anin pa lang really oye lalos nganta na Evin la kos malan ka katlakin si wiowos ngaten we ka wak to lalingan wana ko makkalimit also na Babylon show si emeta bangan 605 PC also akketeyac losin te kang mungoma tok shingan rela mat nagawan kang okay shbeni kek akketeyac well los ikek yang dan paket tight shakov Basien chat na me available el chat pena me relevant na gamo lokuma machine na fa kang ifo am ta ke military yelong ul gata na ta kam ta America shayan pena ye cash ma wen to kongan ta gatli na ke cancer ma arfinen Kosrae machine if posini matlash hash cancer posini ben me click for obesity machine chu ka ma peling then ko sam again ever same throughout as a matter of fact throughout the world arf mga sikya na think at li ki ke palchetan nga pata kan nek ka din li mo ma process ya ki ke factory nga wo mo guluk yo na my mem sing ta kan na ke soda ta kan na ke candy kai no yan na kai wang we pe flow gan ta rang ba u xie o yan na ya na she machine ya na think at li ka te la 42 square miles of nothing but local organic pacl mos we katak tepuka sosap kaki fukulya si kaki ngan takasya kumne kaki finne kum takasya tolu sanya na tours ka pacl kum ka inkup len na fonchi Digin na konsom musya processed food musya nga for many years rekle shelf law inlays in the sakulukle chemical batal sang stroke rela shelf life lan mungong
Na chemical nga kanoy kakta na pa or a cancer mishing ben. Usi kanin mas pakante. In other words, they na wona in siyesh. Na mass food industrial complex nga ilo sita natin na wo. Talaro na fresh. When food industrial complex, we pharmaceutical company nga, ilos work hand in hand. Kal plan nila mga, talita lang mga kuluk na kemanos, katin masyak tikat sa molo no. They're trying to get us in that system. So we need to start thinking out of the box. Na masyak may usye, katin tako na kaya pa, kias lang gat mga ngon lan gadin point kadin te patak yang nage lutut sa to ko rep masato mashita ni rep makin money boils down to the money mo la sa tinaelya company nga dala powers usi mas nga nakata sumpen na lina ke government leaders slash nga kata leaders nga being bought being compromised na ke company nga dala money nga cancer it's no money nga in fact like a country loman. I'm not saying it's happening in our grouping, but pasikap American our research la ngali mga company nga wukin mga in tayngin am tawa tako tiga kating kalam kela en Kosrae en kya to wala na si to fogi pakana katapan na som tele kata last full kati laki en fall na ge Enenu. Now we need to go back. Broy la interest kala kataka broy from kin magataka tolla au she fashion luo metigataka life kat from kin mang kat broy kin when mang pa na from kin yako ay yok tigin na gawa floklan lemo le floklan lemo ba kat sano mano shenge it's part of this curse if floklan again for ko to shakta Nganash, our spirit, that is unknown God. Now, when I see this one, Saptaco, for single to you, single algo shackle in me, Misha mold, that's only Jesus Christ, but as we wait, God didn't discern my fellow singer, he kept like Satan, like persevere, getting proclaim, gospel singing as in my class Kosrae Online Ministry, to go we go scale. Katagain fat matin as manya pelna lelish with the fact the akollah the truth we have to furnish the truth pangama Kosrae Online Ministry ashkia katte should be some in engine che kataga fact matin esmo na me mashima way mate katinert makina castlan got na pai the gonna get Friday shetty kataka yukweye Daniel sapta lu lier relevancy na ge puklan fakya apply theological principles makade extract ya sapta lu ngan Daniel sapta apply na ke mo la shamishenge kadalo na kuklash nge rek falao kanin no yana ke mo pa relatic na das ke mas mishenge we need to start thinking God's way kadin matake akoklan God. Talik na force pa wan la wiyash michengi. Talik na force. Tamal tlen na tamle wiya ke kuama. Chitli tamtal jipe wiya classmate chilo learn datale. I mean good Yalam al megos yalam on kos patram from kinya. Tamil chi work child check the first likiyac. Kadena gadina smakla. Tamil chi work nga ngal pa fashke 1986 graduate high school Tamil Lincoln. Katyalam ngal gato. Ngash ke mang. I think it's so personal therefore. Tamil chi wiyak wan la we tamtal chi wiyak tamtal mata wiyak kal shikli ki yalam ngaw sama fat kanaru elya lam ngal chi el misha
Toyderain, Gamaliel, Klikne. That's my biological family. Masham Pramang and Winpang, she got na shik pelto with her. Now, I take this very seriously. Mashi fan na mayakaye, ngako mo pa kaslan ka. Kadin na karing tuwi. Business na kayo ako siya, ito lako lang ikuluk na sinklik natas nga. They need to stop selling it. Mani siya nga tinayok siya. Ken meru sneakers mga ten na wona kaya insias. May na kadin folk la kanga pa pusyunno. Sosap. Mga pa wo. Na wana nga kalam nga business nga din ang likiyac ke mold. Agad pa tempo. Business leaders nga elos pena pa som tusaman malangkat. Linom shenria. So how that stuff work? That need to stop. Kosrae Online Ministry lowos ay takapang. Kate we show, kate we mwet, agat we lame Jesus Christ, as she was like again when by modi katla. So we need to stop playing around. Rek samad, rek wuk managya. We need to furnish mapailan kat katin flot na kya mapailan. Alapos makuluk ang inanang kananila. Yoros machine. Agat sui gaksikin kat kya siya lainin sit betaga katin loing na kya me. Wala lalan kat na siya kay siya. Eldagan modi katla. Na ina katin orit makin me. Paun na si was si mataga kat kalim kya. If tika singa dia kya kunakon na kya mantea. Mas was. Paun si was. Lan kat pa ina katin orit makin. Finga dita la masingan kuluk kat tui. Ter. When temple lan God. Fingom ito la may sang kanaus temple lan God o kung business owner siya ito la mangan kulu kumarana you cursing kung line God kaya maluman. So pelching ina ko nesmak na. Fal nan kan manian falok na kaya yalan God. Misyeng. Inge na. True kaksigin God kaya pelo. Kaya falok na kaya me tingin tres kan lang taga akketeyac tukun nail tarian nagadadagal nage kunokon nage Wednesday. Tigin kada flok na pelo. Tukun lang from nagadadagal nage kunokon nage Wednesday. Well, unsa ko nga awja lagi sham mo, bani nga taga ke may lutudan kung kulamala.
Ay, kat kuno malap ke unso ko Melam Seattle ba digin treskal. Glomalla, malakato, Melam no way. Seattle, alabu na pa pizza ko ke unso ko. Insang pe akyo kieto tagani large inakula na ke maliti siya ke Wednesday. Wanang akalaminge. Atari ke Wednesday kataganar tigin na ke tasta na katkali. Nabange marita Genesis long ko first na ke singal siya. Sifac abange matana infälching. Matana infälching. Stay in the land. Stay in the land. Matana infälching. Kata tago siya first siya neka singal siya ke Genesis long ko automatic fact na meter. In read the program na katu siya kata context na ke me Fkani shiklelan malutiyo. Fka shikyak ke. Na kata likiyac lessing context siya from no siya mande kata taga penak yok ki masingan. Usiya pe information chilu main taga wipe inak yok siya background siya na kata taga read la akketeyac for siya siya façon neural tigin treskal. Taga dito la pangay pukli ko sa meta simna sil Moses Genesis pagatas kanga Genesis long ko sa sapta lamngal no phone na ke buksin. Market Genesis nga talle den alle kalam ne ke Belgium dal cross Jordan River somna akollah som na ke dan fel olayang pa mutko mapang Belgium Moses likiyac na sila sa Muslim likiyac ke creation. Taga ni ke me Elo somna mutan fel Egypt. Na I think at li chronologically me puksing sapta lamngaw na phone na wana dan ke Mesopotamia anji pang Mesopotamia me countries between two rivers pakan men masingan na move taga na west east na west taga na mutan fel Canaan na tigunan Canaan na kalsum na Egypt. Wana in pangin flow silang sapta lamngaw na phone. Sapta sini ke singal siyam ke Mesopotamia, Babylon area. Nan sige liat map singan ifin kumgan ni Wana in pangin ke the east side na ke and Babylon lia summer lia en pang ur kumda liero siya pointing na ke ur singan. Wana in sapta sini ke singal siya ke Genesis mta kinsingan. Na like continue move to Sinai, move na me to the west na Israel ma. Fingat liat sapta singal luni ke sapta tol ngolit ko sen Canaan pasam from kinyak ke Genesis. Na sapta me tol ngol alkos na ke lam ngaul. Taga sam from kinyak me and Egypt. Wanan pangan Facl saptangan. We be make sure fans mangan. The geographically panganan Mesopotamia, Canaan, Egypt. Then of course there's major fans can tulungan as they move. Na siya mga taga samprang ganyak
Aaron sumna Kenan yan pa walang siya itakang na siya Abraham nga pagkata siya context na kaya likiyac ka na kaya week tune len no lu Isaac bang na kaya nin lem pangan si Philippi na kaya week sing Isaac calls on the name of the Lord na kaya me Wednesday len mo siya nga tune len siya lalkos mata na infel siya nga stay in the land kataga liye me wanain Ashin maslon ye bongol mekos metinga tagakta ye bongol mekos ngan taga sibana flok na ke makati ke manten si bakke akketeyac kai shi week na fon jinge ingena Abraham le elmije na shift na ke covenant ko wala si matay takang na si Abraham ke Genesis nga luonge etaga shift na ral siya Isaac second generation na kaya wala yan sing to me katali introduce siya ki masinge katil sang na sila prem masingan eke Genesis nga lu na me Genesis singal mekos wanain akfashiyak na sila Abraham belsion siya na Abraham na reaffirm ye ki na sila get Genesis singalit course na week singa kataga na get Genesis long long course kadaka ya first long la course ni ka tolu ke me mantea mo singe mo lutu da ka ke sapta long long course first sina ke singal chi na di sapta long course ke me Genesis silver renew year ki covenant ko wala lang makatil sang na sila Abraham sapta singal lu sapta singal mekos sapta singal itkos napay ta ka malutu ching tamiti get fact na me dan me in taka usi pa na makatakal Miguel Abraham ngan shift Inge na story taka le Isaac pa main character si may samprop kinya ke me wala lalan ka nga Pati yung kwe na taga far na ro. Abraham misha artikel sapta longol megos. Fosit kort na kesingal siye. Fakat misha si lalingan. La vingum kalle akollah na keshen rishing Omena konsumda kriti sapta singal lu ne ke sapta longolon kos. Kundi flow nan malutut nga. Na wiba na kuno kon matik interest kalel shka nga. Ya lu shoot akollah lom. Ngama pangan pacl rhythm si makataka ke week na kay wang kataka from no dia nataka na dia relevancy lan kai silingan katin dia sal na lap si katin metigat sum na ke shenre ta nakat som week aksatin katte kain answer machi lu mai tatin na kalim ke pangama kunen Kosrae Online Ministry lowos kataka pukan katin temol kin magana katin som akollah kanin share na sin met class Nam taik ke sapta longol me kors fosit kors na ke singal siye Abraham misha. Na me kalem covenant promising and taik shift tako commitment makatil sang na siya ke me sapta singal lungan tako taik itakang na siya lai siya. Na makatil akalmi ke covenant langan ensure me promises ngan tako ensuring security and growth. Security and growth pati ka from kinyang. Living got some like Genesis single tolu for single one course in usipe masi background kat context in die ole lalan kat single tolu single one course akal myang. Ngay fast shot talik na pakanten na tum siya wangen mwet efa kain wakla. Efa fusherin wala pok fin Facl likiyac na tum. Right? Ngalikin na may pop-up ngayon na kemerantika. Albangan. Sivana kunla kemerantika. Ngalikin na may ngayon na live singan ta. Bangan siya wala security and growth. Mataga ke Genesis singal lo first sina ke tulungan. I think that sumpel really Genesis singal mikor first akot na kalmikor. Akala miya pa ang
na long lem God il feedback kaskas na shell effect met kulacnsap siya Eliezer el fatia usui malum a wenche na tum si fena efa met usulom lem God il efa panel lem God el panel mal nalikunu mo effect ngetak na ingasawes ke in what la itu ingo Flintalik na tum efa pos oana itu katsum na ke man ngani kin laugh kya ko camera singe on and off to pangen kato ma wole la ma to ala konye na ke sapta singa lu foshi na ke tolu me fite me full pakam na tum nga usot shi en singa lom na placings na kaywa la true Abraham la place here me fell on phone na pataga kyoki ke me sapta singa tolu singa me gor Katashi ke sapta long kos mishenge in sibil pen a renew year makatil fat na sila prema pal katataga read ke fosin na kisingel ching tagan shek pen afak na be ke context so in a lo she me background no wo she metigat sumi ko ye fosin na kisingel chi ke sapta long kos na family lines go get me channel si sapta singal lungan taga pa ito ka kalim ke kuno kon chike tustia na ke third generation pa fox si may shoes ke kuno kon chike tustia siya isyo wala lang siya shake up taga ke sapta long me ko fosingal niya ke long lal ko bottom line of front makadil wala lang intek na akfashiyak taga ne ke genesis long ko na yin na gatlila makadil fa ka akfashi that's the point context singer siya nakalam yung when katliya na standard listening commentary na to siya kalam yung mo key text ko key fact siya ma siya fact mo me fact ya kat siya pa me to ko ke kya po nga God keeps his covenant promises God il sukya na wala ilalang mal fact oral na up to this point na sapta long course kat silpa sum lie sapta met kan na wala na ilfa ke lak fashila wan na poema Abraham la shinchin wan na poema siya Isaac la shinchin kat solo pitchen silpa ka apply na siya tukun kat ka likiyac akketeyac majan na siya application na sikom when katash pa na ke Genesis ngalu through Abraham la place the rest of the nation la place here nations na kayo mwet na kayo Facl. We're in that. Sige dia sal na lalap si ma uda ka na si kuman. In other words, wang na pa may na kadin likiyac ke Facl kat na siya. Ulay la lang go through history, generation after generation and place God. Na tago pa na ke me oyama kat kalim ke laitak yang mga na silos Tiba na legal security ma misla siya ma wana elosin takas pena siya example na kel Abraham kanikel Isaac pena kadel sang wala nga wana dan wandering dal fourth form ma wana pangin petan si makatlike oya sing olay lamang mala sang piso wana dan matlalingan Abraham or takas oyan for lalingan when I then fat mo, it became a wonder. Kaya singan. Kat kan sumdi ka channel si sapta singan loof for singaw like shell na lalap si that sikya kel sum na itcha to make him wonder. Tagan na ka for simit ka sapta long course na nakalam niya pala. I sigil when I pat ang siya na mapat melatam takya when I taka repeatiyak pa na oral. Nakatil taga ke sapta long course fostolu na ke me course ma akalam nila ka de si renew ma el the fact na sil Abraham ngan manang akalam nila fute si through him nations pakantene taga full pakantene taga ke seat singan ka fute singan na lawu si blessings na sin many nations
na le sangpe en siya na silos na pangawsot ke map siya Mesopotamia dito ka na ke mutan felkenen pangeno iya sima itak yang na evingatli na get na tingat nge kada kalaming ekayala Bible ash me grouping to lu ke moeta Jews, Gentiles and the church da evingat tu ili saptalong lon kot na ke en singen itak yang na sil Ephraim itak yang na sil Isaac ngen kat kain forward yan na ke market nda sanun sikya nge ito ka liak fonye la promisima to ko na sila pre mai sik nge ke period chipang bang 1,000 year millennium tukun second coming lang lay malesi ba flon matlik na din kat ngen after the 7 years of tribulation inilya mata ke enchil sang ke Genesis singalu Genesis long lon kot magataga akketeyac in other words cross generation so nali kena katil faithful bange katsingal rala wala lak fasila na klik na tingkat nga Abraham full na til Abraham nga ito ka manik like 1,000 year of millennium siya wim ta ke 1,000 year of millennium singan at we kapas na ke kata utak yak matlal fungi ke Jesus Christ mi siya molya kata utak yak ke mol singa utak yak 7 years of tribulation sikya tukun yay ko singan kata wala Jesus ta ni ke Mount of Olive len karingen Facl ye tao sin sin na pangan pensima mwet talik na tingkat nga na ka own and nga ni naksha fila masih karingen ke saptalong lon ko in other words mga isikyak man pasim na ke me revelation siba Daniel sumasta ke puklalang na para interest ka lakkalan mi pianga mo we need to go to the objective, see what's happening in the near future, in the end time. Kadin na kadin ikoya Daniel, Revelation kadin kalam kema, seek promise kunya ke Genesis long kot ke mange tak. Blueprint siya makadil lang patak akketeyac nge. And takira Abraham, Isaac, lalal fungi na mga Facl na lalal fungi mga akketeyac. Nangakom na ke dispensation of grace siya mga kumaskang patag ke John 3:16 katil walay lamay lang si following met na kayo mga lalfungi katimi siya fais mo man pat pangitang malran siya kamol siya dispensation of grace siya lang ka lang yok lang kat arsing na katin for lao dak lalfungi nammo me katawi utak yak tukun utak siya kat follow wala Jesus Christ na ke 1,000 year of millennium. Katin asumon, vingom long katin asumon mange ke last 40 years. Mange pa na katin asumon katin akollah na ke. Naro ke pel singe masim la malutut nge wana in elosin for na wonders. Ke palan pel singe. Namo me. Wana babe na nga ako musing wonders in the foreign land. When kat foreigners na ke singe met lalalfungia. We are sojourners. Kat foreigners, kat tasano papalan sa pama, met lang wala sinus kat laligi ensing. Pang makatasano, we are strangers, kat foreigners to this land. Fella singa ni kingat. Na think ko mostly ako makaintay kaya kalepre singa, it's the same concept. It promise mo lawelalos, papanagat nga. Chisel so kak sumnan ka sa lucy Paraclete siya nga me comforter siya nga pa kat ngan matal lasin met lalalfung na kayo el pa point kat ken lost siya el point kat ken lost siya at the same time katin sang pa placing siya ma el sang na sila prema Isaac mga katin kalim siya na ke Facl siya Muta ta na ke gospel ng Jesus Christ so with that katli walay la makatil sang na sila prem nga forward na ke mo la sa mising na kat kain nila pange it's developing throughout human history. Kat aspect walay la siya ke me Genesis siya lungan in the spiritual realm machijel ta misya molyak ke me makuluklan Facl. Kat kapas na ke wayes ngan through you Abraham nga bless the rest of the world. Natagos tagal Isaac katas ke Isaac sa kalong lon ko fossin na ke siya siya. Aksa fila contest nga in fact na ke maluto to. Tasam from kunyak pe machibang Abimelech siya wana in toko siya
so not alle kalim la me singa e pam like el from kunyak pe ke saptalong ke premier check na me moule katka saptalong lon ko she from kunyak pe na mwet when I mot ko yak ka commentary ngam akalam yamo e pam like she from ke channel saptalong nge shable grandfather she ka father she na sin pam like shima she I shigal we were magang na etago akketeyac na po mwet ke kunokon na ke fret yo machinga kadina en focus na ke force sine ke singal si ke kunokon na ke wenste singa kadin kalim ke la shell si da likiyac pe pangan context mai ko likiyac na ka si Mwe Read la na ka tsum na ke broi la ke Mwe Read singa na ka me ta ka akketeyac force singal no fon ta pangan ta pe si shell in felche shayen shell ma met ma pella le prem ta pe si shell felche shayen shell met in pella le prem ke mange ai shigen ku yak som nine and Gerard no you're all a pemelek tokoshalan with me Philistia lem katil sikyang na sila shik effect na shil nimit komsom na itcha mata na infelshinge ke enchi nga effect na shum in matawe fostolio mata inge saklo mata inge nga fa wikom akin choye kom nga shot felshinge na fon na shum na sinfalin talik na tum ngay akpa ye wala la she ngata rela na shil eprem papatumum ngay arulena akpa she falin talik na tum lo she fa oana posien itun kasao ngay sang na shelos fel shing na fon matan fal na kaywa fa shiak shik ngayon akin showo yelos oana ke nga akin showo ye full na tum fosli megor ngay fa akin showo ye kom mayen eprem elta ako siya liang masap na gawa si saklo kya ange computer singam singayo ankin na for me camera antiga it's automatically shutting off si saklo ngay fa akin choye ko mayen eprem elta ako siya liang masap na gawa ma akwak na gawa siya ngasap kun o inge ay siya mata na chirar fosit course Kemukul inen wiowos ta siyak ke patan kiel el fat na los mo el da fat na los mo ma lol bar rebaka el tiana faga klamatan kiel pael mayen el shenchen mukul we unilia esa la rebaka mayen el arula na haska fosalkor na kaya shigel mata we pat kata tokosha Epemelek Inge liki wintolal liek la aishik liek aishik kel shidal replica Epemelek el sapla solan ma aishik fatnajel me maki bamatain she evoko kom fak moma loom na aishik el fa ngashin mo ngai fin fak mo makiyak pael na yan waki nga na Apemelek el fak me shi komara na sheshinge sheshin mugulak inge fana ona yorol ka yurun matan kiyoman lagan kumpa pen mamadash na Apemelek el akes makye met na gawa katena met siya arakuluk na sin met shinge kamatan kiel efa en waki mangan fosine ke singal si makada ko akketeyac psuk chega du sitai context na keon with that being read kada sum na ke me proi ke pelching namnas we got proi ke pel ka proi lem got flat na ka dalja shu kak sekun gum ke small lom namnas jungye na got kai si bakes makin got la Komaru ke mana ke makalamia
managawa ang fac makfashila. Wala ang lom. Kung tika in flokin. Main kong kad. Siwa siya pa ay. At trukak sa kingom. Wisi ka din nalal fungikom. Ke fac lom. Kat proy kanin Jesus siya metlang lom. Metlang lash kat proy. Amen. Kaya kat kilo malap. Kat kilo malap ke me reachingan. Kat kilo malap ke context siya utagatari na ke oya siya ngayon. A force na ke singal siya bata ka na ke. Force lu na ke me course na on course na ke singal siya. Wana in pangan flow lan ma singan. Kata ka liye from lan kat na siya ngan. Mata na inen and siya met kum sum na itcha. Pal ta ka fact ke force siya met ngan. Lu na ke me course. Kata ka liye siya ba restate, siya ba remind, siya ba renew me covenant mile sang na ke sapta singal lu, singal tolu, singal me course. Sapta long lu. Wana in ta ka na siya ba renew yak na siya Isaac. Ma el ulelang na sila prem. I think kat liye force eat course na sinyal siya kat liye kikiap lalingan na kamtan kialan. Wana ito usipan na petan siya ma papat malata molken kelsum na itchap. Kake elsum na Abimelech siya meta ke saptalongol. Wana lang kikiap sanga fact mo makielos pamtan ngan mental sinjin mo wait nga na islam. Wunil tala islam tan na katungan na ro. Fingat please saptalong lon ko force na sinyal siya. Obedience. Obedience hakos din na laisik pakatlinge, but at the same time, deceit, kikiap. So, you put those two sideways, paita ka ke saptalong lon ko siya. O me katilro, God, prophet, el intercede, el intervene, para lala, Abimelech el likiyac Isaac el wanalen shital na siya me repaka Abimelech el likiyac na pay shital el Isaac el ranjin repaka ngan speaks volume na ke relationship in marriage na ke fashion lalosan na Luciela Isaac hey kamasak pa yung pamtansin ng fact if fact oingen ro elakos Facl kat na silkes foslu na ken megors ko foslu na ken onkor fosikos na ken singal siel being deceitful. So we're seeing a covenantal heir na ke or malan God el ako sa malan God in a personal level el de garo kikiap langan mal kan na lakat singe papayano Siginan kay singan. Petan ma ay sige last kangan when I repeat ma papat malingan daray kaya sapta singa luo. Fos singaw na kaya singa tolu mal utak la sumna ikship. Kat kumta ka di sapta longol. Abraham kikiap na siya Abimelech kaya sapta longol mo. Me mtain singan mawiyal. Petan siya pen. Na me nga kumedi ke ipsingan na la katil siya na welos pange oye si mga kuminan daga pechela kya oy me or malan God aro gat some first by first piang gat riti nagataga broila katari nagataga man riti for sheme time taga fact akosten la I shake na ke Facl kat na shela but at the personal level el taga kikiap na shel Abimelech we might wengan. So first one akalamyang the arpesier shell in fel siya in shell si mid in pelal April. Kemainge Isaac wiowos sumna inen Gerar na yorol Abimelech. Tokosalan mit Philistia. So ngayon nakatramram ginan Gerar, katramram ginan Pershipa, katramram gin me background context siya katramram gin me Negev desert siya pang Negev na wana yung pangan Kate wena itcha po. So katanta Mesopotamia, taga namatan fel Canaan, taga patat yung som toto na itcha. Pangan me geographical area si mga liengan. Katasa siya sapta nung lonkos. Sapta tol ng lalgos fale, mit nga
covenantal people ngay so matayichap. When a mark from kunyat na sila prem ke saptas ngel me or siepel metlo may matake foreign land. Na de placings magain na te ako mind to na ke element akos marela saptas ngel lua fite she me full na ke full parela nations ngan through you me kada usod me en singan pa matan felkenen na placings na kay wala ko na sin fela ke supen mga usod ngan element akos ngan papa na caron to ko na ke sapta long course ngan ta vingot some poskatish dieta na e arspe oye my eloshe matake makatel gaspena sile premtari talem ta sojourners in a foreign land pa ni chip yang fu ko to ilo sum matawe akwak penalan kat pang na vinga akum pos in singa li sapta singa lune ke long course na ke ipsima in fact na sile prem ko was some in a foreign land na pa pen na nga mas kem sing kat fact la pianya el rada tari promise like genek lang na sil Abraham Isaac ke sapta singa lu nga rada fite singan nga place ya full pakante nation nga uso ten singan nga ko musenge katash ke 2025 fingatli me matagar Abraham Isaac na ke mol sila ko musenge lakat el rada kenekin mol so ko ke wen natal el promise yan singa heaven and earth pan tasanong it's the same concept, same principle applied. If I learn, when I get molikat, measure molikat liking makuluk machikak Genesis sapta toluan. So mga matarak na manik le fashion ke covenant. Walay la malalasin ancestors ko me patriarchs ke matanfel nation Israel. Mga taka ne kadinne shalla lapsi mataga na chesh mishenge ngela taga ni New Testament met palangan palamo masaya she taga molelos le taga te likiyac met na lalji fena likiyac Jesus Christ nara masingan tataka na rus kata patatyang wana kata kapasang na ke fines kungan ko olive trees kungan wana ke Rome sapta singal siya kalamya ke ben met na lang ng likiyac tao siya met chantal nga kat kapasyan kaya ben disconnection nga kat kapasyan na kakakwan kat tawa na kadakalam nga kadata ka siya sapta ka puklal tenil kading kalam kena me akuklan kat pang el met lang nga tafail el na akketeyac mo RCA koshela taga rala makayok kapel kayok siya na sintik natal shake-up nga past 7 years of tribulation, John. That's part of the plan. That's part of the pieces. May tagay ke element akos matagay ke covenant nga. Orit malan God nga. Ako kinay nga taga akyok jeli katindi. Peace, media, mga ito na. It's part of the blue. El engineer ya mo kanikin molds ko. Kasi ben yok takot den yok lang na sil. Abraham, promised la Abraham. Ke ensi nga. Ifan si pambang 7 years of tribulation singa lan si pang fulokon mamait ngan wana Rome singal siya la molila metla ngan fulok liana pala masaya siya umdal reject ya pa umdalin no pa Jesus Christ get Jesus rejected by the Israelites by the Jews ngan kataka dispensation of grace singa pop dakang na siya Paul ngan na get church believing Jews and Gentiles kat pa not the replacement. We're not replacing Israel mo. We're something very new. One of mystery si may technology pollingan. We're not replacing the Jews when kata si ben of lock na rolos. Inaksya fila mile from na sila prem Isaac nga. Eke 1,000 year of millennium kingdom. Look at that picture, man. Pangat picture na phone sing. Ako kita relatari la tal rechecking promise mal akfarche ke Genesis nga long let make sure it's fulfilled. Now we're gonna see it fulfilled when gonna will Jesus Christ. When talad funya will Jesus Christ. Kamalan kingdom singan di met Israel ngan si pataga own that piece of me real estate singan ma promise here kina sila prem. So there's a lot of things we need to look at. If we got to gonna get
o yes mai fat na sil sia Isaac nge mata na chinge Shell chingen chik na sin bat mo mata mata na chinge place ko wi na meshing obedience long and mata na wel din asum na ichap wana bat mala and this is where pange special agad inagadin kalam kya for God to love the world that he gave his son constant that whoever believe in him shall not perish pange mapang na si kumo kadin for la ulia klal fungi en si sai to new heaven and new earth pange pang lan God in a full blown spectrum ingin agad focus na ke masla le prem ne tagadin tagas me rela na le kalam na sin mol slash ngata na taga ke when nadal Jesus Christ el pangun God for la ulia klal fungi we small mapatpatching it. That's where it coming from. Chapter 26. Matana in ching, may come some night chap. No shoot, na place ko mi when ka 31st doon again me ko. Si be academy element akos masam from ganyan. Fite siya and ching nga usot tum tel nations after nations a place here ki. Kes ben nga pakat. Unconditionally nga rela mga sikyang may ngatagan mo la mayto. Natin God, the Israelites, the patriarchs, pan that someone. Ako fast forward here, when ang akalmingin na, kat pa church, kat pa, fakang na sin fela, singin taga nagkawala yan singin. Papen na taga ni misingin church tuyak, someone na sin mayeta, in taga nagkayang mulala. Well, mulala placing siya pa la obedience na kaya Isaac. The arpe siya in fel siya in Israel siya mayeta. Pella leprema. Kemainge Isaac wiowos sumnainen chirarnarol Abimelech tokshalan met Philistia. Lemkadel chikang nasil Isaac afat nasil. Nimet kom som na itcha mata na in felchinge ke enching afa nasum in matawe. Fostolu mata inge en afa wikom akin chuwayekom. Ngae shot felchinge na fon nasum and na sinfulin talik na tum. Ngayon, akpay wala la siya nga to. Royala na siya Ephraim. Papa tumum. Ngayon, arlo na akpo siya fulin talik na tum. Elo siya fa na po siya itun kasa. Ngayon, sang na siya los. Fel siya nga na phone. Maton fel na kayo waya fa siyak. Ngayon, akin siya waya los. Wana kaya nga akin siya waya full na tum. Ngayon fa akin siya ko, mayan Ephraim elta ako siya eliyeng masap na kayo akwak na siya. Ka masap na kayo maakwak na kayo na siya. Masap kun. Lakin siya laisik, kasi ben ako stin may Ephraim ila na kaya akwak lag ka masap lag. Navingat siya some rewind niya mga tram kun na kaya me lesi name told yung mga tram kun. Ashe me da when isam laga kalim mo me efo enan yok katinan efo kat enan ito na pala yok supayen efo yok supayen me heritage katli heritage may takna sil Isaac ngan katin ito ke me na yok supay si ke itakang na sil Isaac ngan na ke placing sin heritage, katli heritage may takyang from Ephraim na si Isaac ngan. Katina niya yok siya pa iyan. Man patin na taka na si kum na ke spiritual side of the house may utaka na sila. Takyang na sila Ephraim, taga akfasya ke siya Jesus Christ ke kalatiya tatolo fosalikos. Fute siya pa taga pecheya kel Isaac. Taga katliyal na kel may kunokon siya ke Tuesday. Shake up, siya isyo, siya shake up by line so kumay taka siya full siya nga luma out of those 12 chuta la taka panangay. Mtat na siya lekin siya nga taka ingalam na siya kum la asin kanigin mo so kufan na pa taka kaya fit burn of the Virgin Mary pa Jesus Christ nga in wang la tafong lalas na kaya oya may prem share at aro ekar Jesus la na kaya Ishmael na ngayon nakatagal din na kaya faction nga na isyo palralan Edomites maton fel siya yung makatlini masingin kadin na ba kadin liye blueprint ka me in a linear history matagay ka Genesis taga na ke Revelation saptalungol nga kadin kalam kala
throughout human history, God il tagay mulia le kum. Nang kenek sukal le kalam. Matak na kalam inching. Kalam na pala ito ko. Ke futen ulang siya may takin na sila prem Isaac nga. Next week, kada taga from kanal shake up. Tingin na ka tuwi na ke second generation ke ulang siya. Ulay la siya nga. Kading kalam ke la. God para blessings nga. God para lang kenek nga. Nakadevelop na nige Genesis told you for sheet course Genesis told you for small sheet na work penalan got pa lesang molilla ko song change after change na sil Adam and Eve ngan Adam and Eve tigan shvena molilos le pakalim na ke Genesis told you for small sheet or makun kulin ko tro rel bang shpeno yen wala lang el wala katin kalim kela in kanigin mo so fun na the fun na Jesus Christ from the very beginning of Israel na mo got latari manila laki got il forgive manila lang chifel naro eving akum daga na ke o yema akademia nge itak yang no fun na blessings nga na siya Isaac kes ben pangan akwa makadil keran sila na ito ka na sukum na Papa na fun na Jesus Christ nga akademia mo met na ka was lalal fungin wanchin tik nga face mo mabatbat nakaw may kate som occupy mo kayo na 1,000 year of millennium kingdom siya nga akwot pa tukun machingan na ke new heaven and earth makadefat siya siben ta ke sure ko yeshayan pange wala lang na I think at ka na ke kate ka pa siya na ke mas mga treating yan na ke me ituin ka sao siya na patagay ke ipru sapta singal siya fosal kus na ke singal lu kat from kun ke kuno kontari akalimye ke mangela poko pataka akfashiak tel Ishmael siya Isaac nga mano nga eflok na ke foko postalik na Ishmael postalik na Isaac na itu ngo pataka ke Jesus Christ nga through you, Abraham, nga place the rest of the world. Now, kapag ka na kamasingan, bakit taga Jesus na kang online ka, di ka New Testament. Na ngayon na talik na din God, when na i-doing ngo. Pok ten, we tungan rala, fleshly living, biological living singan, we spiritual living. Spiritual living singan pa taga kalam na ka, isyo, foxing isyo, wala siya check up ngan. Na paipat at the back na kaya sapta long singalon gors na kaya long gors Ishmael siya Isaac me spiritual birth siya nakat som na kaya sapta singal luto na itu pok pa from kinyak pa nga from kin na kaya inkenek nga la physical form kaya masingin na kaya spiritual form siya ma siya fat na siya Nicotima, sige saptatolo. Son saptatolo. So layak na covenant nila ina na issues na ngon siya in the near future in where Jesus connect kat na ke. Kadin issues la pa ito nga. Foreshadow is spiritual birth siya matagal kaya nga. Na I think at ito nga tinaloy na kamang mo sal na kato pa layak la tayo ke Mutan me saptalong gos na ge Genesis nga taka akalimit pa na kay itu from kanya ke Genesis nga lunga saan na kato bang wala ka din reading mo wan kano mo bang kano apa taka Jesus Christ nga born of the Virgin Mary conceived by the Holy Spirit siya pa na Holy Spirit siya pa taka from kanya ge when I did akketeyac war, but implied in chenge me itung matainge nga fa we come akin shoye kom nga short fell chinge na fon na shum and na shin flintalik na tum nga fa pa wala la shit ngatas orela na shit Abraham papatumum nga aruna na akpa shi flintalik na tum elo se fa Wana pusin itu inga siya kung som forward niya ka backward niya sapta singal liw forward niya ipus singal siya for salkot na kes
me singa luda na phone na ma singa masking God singa lole like throughout history na konya na fashion we saying in 2025 ngam dagam tasam prang mange manefo man kati shuste kang online God. That's what we are. That's how we connect to this me lole lawan God. Nakataga di oye lan mwet kemolin mwet lalai shikata na God check pa na matangal. Weapon ang ako musingi. Weapon ang ako musingi. Katsum na ge lata si metlal sona saptalu kat liet na arsh me arsh mighty way she lash. Arsh machim ta way god. Metlalal fung na kayo masilia ki kangan man kad. Wana if si sapta si fos singal tolu singal ako chakal na mga. Eli way kat na ke me past, present, and future scene lan metlalal fung ni siya. Na poli la kan me te kan me pa kom som shitba na kalwani. El fak ke me rom sapta ikar son kosko ikar hit kosa. El la kan te kan me pa metlango singan ta iwe me present and future scene nga na som shitba continue scene mo. E vingat isus ta kan ngan kat na pa na ke wala ra ma kalmia ngeta na kate ngan kate point kat katinale kang kin malan fel. Bangan oye sima ina ka din kalam ke metigat fatnamet na ke i2 shenge na ke kapaslas na ke me Abraham covenant na ke Isaac nge. We're not replacing the Jews no ka church ka kapasang ke jupin me rejected like Jesus Christ kel ta ka simeta na ra ta usin kenekin molds ko ma akollah ke kelati sapta tolu fosal ko shne kat metlal fungi ka disusta ke lal fungi ke jupin me akollah Jesus Christ fin shaksine. Now it's gonna get force on course. Inge Isaac and matana chirar. In other words, il obey makadil fact. Na mat turn story at gonna get more di kwelal Isaac ngan. Inge Isaac and matana chirar. Kemugul inen we elos tashia kematayin kiel likiyac. Nakataga ruwani ma Pat malare ke channel si sapta singa lu fo singa ulfale taga druwini epe ma pat malare ke me channel si slongo ngan na petan jepe na pa sikat na silai sik nge wana len shangang wangan main affection si ma elosin mata ke kali na nga au katsila nge wiya wan chupangan shangang oil shangang mo mawiyal pa lan manel chinjin mo met ngane etak la ma kiel na tala unilya es lamtan Oscar kielan. Pano yeshima takana ke deceitfulness ka deceit ma trampram ginya ke fosit kort ke signal chi ke ibaklu sing na fosal ko shakalam yang na ke aisigel mata we pat kata tokosha apimalak el ngeti liki wintolal Eliela kashekel shitalel repoka. Epimelek el sapla sulal ma aishe ke fatnashil. Maki pamatayin siya, efoko kung fat mo malong. Nakata tu injeng elieta na tere malalaishik, tere malalrepoka, God intervene. El providentially, ikesla winto siya me siya epimelek landi len kalam ke affection len kalam ke play silal me Isaac na silre pakangan len kalam ke lapangan makiel na pa yal mtan chikiel som kikiep shangen svena knek mangan na sil Trak siya fila likiyac masap siya na sin matan fel lanangan ina wangan met ka kalal repoka ka Isaac. El fakka fosngal chi. Na epemela kel akes makia met nagawa katena met chara kuluk na sin met singe ka matan kiela efa en waki. Kangena akostan lal siya Isaac ka fos sina ke on korsngan taga wana in balance siya kite
wanan isla o yes mga kuminan lutut kangan fosit ko na kesingal si el siyang ne kikiya mo repagate el de makiel mawiel askin nanko after talking with God el de kasvenara molin ko elan ako metagal na ke ipsingan na pa penang ako maskem sing God el wigat el karangan God Gaslal fakke medalong lalgos. Fosing lalgos na galong He will never leave us nor forsake us. And below I am with you to the very end of age. Aske great commission jilang. Gaslal ne mo le final we got check in line got. Ma ke wa mile fak I we. Nang ako by nine faithfully to go. Ako stin na ke ako klala lal fungila what it means he will do it. Nagel de ga kalam mo Elang si Facl on the phone na lucy mo sang singin mo la makuluklas na gawa pangin pang si mga kuminan to kana kaya kadinan to mo through Abraham to kana ral Jesus Christ na mat na ko mo for lao la klal funyo pa usi o yes mashallah ke covenant renewed covenant si ko aksasayen wala yang sinasila siking foslo na kin make or ke sapta long kos ke Genesis itu siya samram kunya ngan to Manakleike iprusingal si fosal ko na singal lu inda kana si kumda na kisha silva ma na ma change by shuste ke ngan ka pan ka patch ma fellowship Inge mat na ka wine fellowship enen ngat na ke ngena kadin for la ki shuste ke ngan ka na vinga di shuste ke ngan ka sinuan le prepare ni shuste ke ngan ka ngavat na pa ka te si pe ko akwa Facl Kadet te silpa we sham from lan mwet. Kadet ka long sham shok singal alkor fosi alkor na kaya. Kadin te lal fungi mwet. Kadin te lal fungi mwet kol lan Facl sing. Ash mwet kol je fan na lash. Papa na sikyang na sila premay sik. God siven through His Son Jesus Christ. Ke presence and leadership lan ngon God. The third person. God ngon madali lashin God matalal fungi. El paus God ke pel sing. Enenu wine chin lash. Enenu nash me akollah lash. Enenu nash o yeshi magatina ukay akwakan Facl or malan magain. Shalla na pa na ke sacrificial system ma me moswala eran we talik natal mit kulacnsap ka prisngan. And moswala yung shalital. Right side, right ear. And moswala right thumb. And moswala right toe. Right side signify me call on mwet. Right ear and most wala ifo mwet ngan in long malan kat magain. Right thumb me elosinaro malan kat magain. Right toe elosinuke malan kat magain. Tagana si kom same principle apply na si mwet Christian. Inge na makum long apa Genesis neke Revelation magayna wan masyaye. Genesis neke Revelation magayna wangan masyaye. Evinas mam daga mixi kan me omnigan na me matal singe. Matal singe pa you being sanctified, you being set aside. Na being set aside singen pa source not being sanctification process singen pa ngon man kadinanin God katlong magayna Genesis neke Revelation. Nakateta la me masap sima yoki me tap. Memasap si mayo kami na kadin lang si kadimit. Lang si matalang laswana kat lang si katsifen. E wangan may taga metigi kat. Wangan situation e taga metigi malan kat. Wangan kat taga metigi malan kay wana meto on kortunol tolu. Kat being set aside na kaya kaklan kat magayin. Narakat long kataro na katukoy malan kat magayin. Kaya katukoy malan kat ngay mekataro. Katalo na silke ngon na pwede. Wena son saptakor fos nung lakot sa kalamel kat ngon jibang. Katat te we alulan mit Facl nga. Alulan mit Facl nga pa som uniform right now we ka inshielos wangen ke akoklan kat. Tako ke puklalay siya. Katil fat na siya siya sap fat na siya dalit na din kat nga intuit laun na siya. Mendalo na wangen inshielos ke mga. Na ifingat pa kat Tagal na kaya ako may tak na sil
Isaac nga taga isuste kang online God ke New Testament. Katel long magana malan God. Katero malan God magana. Nakate uke God magana. Kate ito na pa me langkalan yoklan God singe. Na focus la kuma te malan fela o me foloklan lemo. Son sapta singa la ko fosina ke tolyo. Malan God magana about focus na ke ara folok singa pa focus lasha. Kadette som long sham from well and mwet. Kadette do the business of this world. Kadette kadam fungyang na nagamalan ka. Kadette som direct social welfare ke mandini ke Fred na taga ke sham from kin malan ka. Kadette som maramalan government ni taga ke shen mo kadette tu ya kausi kakchakin ka la kadette holy. In other words, kat surrender managay wanarun God. Wanarum sapta singa lu fosinagay lu akalamye. Therefore, offer up your bodies as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Kadatit ka fake, some from in land mwet, kadatit ka siyang ang sin God. Rekta ka some from in me kanche or tisid ma, kadatit ka sin in ralamang. Mangon man kat paus kata te sam from lan might kadas nga la for forma kadat nga picnic wan baling picnic agada focus na ke oya mai tako la shik me wana shit es ngon sapta akos fosinga don ke singa wal ko shakalim with that being said kat kulo kaksakin gat ke me oye si mataka ke nokon na ke wensi anya nakalam na pay matana in felching kal felching mga ko maskya pa ngon man kating kat sojourners kat freshers kat foreigners taga de matana ke akwaklan kat ke mulching pang fel la sa pia to ko sa singe pain sies hasin sies ngon morning ngon na pa mo na vingom elyakin makumen ni kum kesyan ria kum dia na molingon vingom elyakin mamoy dar shmon na shu sham from game ko ora na shu mo kum dia na molingon vingom nikin na me long she kate me likiyac kate me ke managawa na kum dia na molingon na may ya si bang may pel si Jesus la daga le ang sumligi ang anikin ko sumligi de orar si bakadas ken el dangan moligat la na ifin pay el moligom le kumetle ko malan fel kume ko malan Jesus Christ mgen ko malan Jesus Christ mgen tila malan fel kulo malap ke ako wala na matagay siya akas makinyagat ke me wala na langkat akas makinyagat siya ngayon na deso makfresh me tosta kuno kan na ke tosta kulo malap tikin treskal kung kulo malap ke matayng nom aru lomin pel na kayo kada usut pela kun fresh na met Oxygen God siya alila Cameron duman acting up the kum aksafila kulacnsap God ke kala na ke akalamila lemis Filipano masimet kan Oxygen God ke pangan ka Roy Larsha ya ke Shetan na taga ke tulokin niya ma ina nakfresh nga taga de flavor alila ko de flavor kulo malap kum aksafila kam pa ni na shafla la Oxygen God ke Wish. una dahil ya frege ekasla bena nanake taklash misengiya anakos lipsela na mistilipan el dagakate ki kuno konsi ki Winston ngan ato ki kuno konsi ki frete yang tastang elitu finalang silan God na elata ko in chamcham kun Genesis lang long gosh nangata ka ki rom singal me gosh ditu na fa
katanda takana ki pacl Danilan ki oana ki magat breakin finjakin in gain akfashiyak le na masinga siteka wilak ki samsam silalinga ngamagadin bring it to a lower level el samsam kinda ki maya tasi malakan na patati finmet ngayala nakasasing nga fok de Facl makiumba mutayan singa kumamawiyom na ngani kanila siya nga sumdel shuke masingan na bring it to the level that we are in si mama me kanaus met kulacnsap pa kosro pangan si kanaus sa met kulacnsap na pamasinga ta superficial yakalemiela fana ashmet kanaus tan ganikin payak silan siyan yan singa nakuloke intervention lan kata ne sima the Mr. Liban Shamsham Kune. Now this is really real. Sima Shamsham Kune ba me na ke isustain ngan singe. Panangara Shamsham lala kain me elong yan yu men ngakum finita na pa la me kalmen born again singe kadali ma si na liki mama me ngayash metalie. Na panangara oya singe in the last 40 years. Muta, I want to bring it to your attention, Masinge. Ashmet mata pangun kat. Shaman kikata mama elos metloke. First sen. Kata mga involve. Oya nakuluk. Pasikyak ke fakum misinge magatli. Metlasha mayatakin misinge maskin. This is really real. Makat pacl samsam kuna nam di kan o yesilaski alulashama espekle medin som committee met nge asquire si finen devon jakmet una pepasha gato got the pangon cold and voice ke kai sisilos ngayelos mutawaek in som nage matolalos in som nage me in Facl siya tamalos shaman nga likiyac ki belder kulacnsap then awo mastolos na elos foreni akron sieni na sinsi na pange kalmiyan then ay sustain ngan singe nara mange kapiyak in the last 40 years rekna mana ilya ba chamram kinge nara misinge katantali mayata misinge yelmi ko sumla nga chamram kin oye magatash ke siya dal nge wan mitlong nake misinge katfin loang nake lalwang nan chingo lalwang chingo lal skabastan chingo lalang mit kolash nge bang katin na folokle isuslein ngan connect na pala kat lang sinapay kulacnsap kat kulacnsap kat sifena kimalutu chima taka ki tasta ng sifac mo katelefa Asot Enenu tabokla machinga na sifac mo katelefa Asot Enenu Nukewa Philippi akor fasingon gisngelya ke lata si ke Philippi nge lalpol nge kumngetan kumpetsela me daliksie nesil shuk daliksin bewlang nail diksingel lalal fungin nekelan el rested nasingan kitel katitilal ailanin pun nekelan nakatitola nasingan el ke mimik fakatakasan at diksingan dengan shamsham nasil oye si penangan kumnie penaki papasi pe aslang silan sindalik nata fin padalik si yetolu papasingan ke shitel na sil likiyac ke living room man in shitel na sil lakak man na sil kaaprak sisik man na sil kanin mangan oray leni sesla tikol kikol tayo no yung likiyac
Kilata singet ako, kumkain ko naek, joy, kipelma, ashma upema sikiyak na siya. Ki when pain, struggle of life sikiyak, pasikiyak mi singenge, naki funeral, ashkainin tears luo, siya tears of joy, siya tears of sorrow. Na, ki struggle ka pain nga ko, napalapin na 60 nga walom na sunutlan makuluklak. Parang akan sham-sham. Ki opening sila nga. Nara, hasta lalfung isilashma, met seok sinalashma fastigigat nga, ilashin bone gat. Kat nanakin met lashma, as hospitalingin nga. Kat nanakin, met lashma, tuki unemployment line nangi. Met lashma, food stamp lock, cut kashpin, social policy masikyak misingenge. Tasakta maasilan met Christina ba, kachek na ashishke kabun na naklashala, knowing that God will provide all our needs. Nakishipe singan gigatnan gangan na our true choice run deep, flowing from confidence, from assurance that God's love and control is still in place. Lame sikyak na siya, regardless of life situation, kumshek na kan connect joy, true joy in Christ. Nara kilata singe, joy singe, engan singe el taminate. Musam lal Paul na sin church Philippi, ash kay sibe, oye masafal, yoros, ki church singe. Tasakta, anen ta ka na yok. Lata singe ta ka tayo, samsam kun na ki, engan ki suffering, ash ki sapta si Facl na ki, sapta si fastol ng ulan. Sapta luo, el samsam ki, engan ki serving, kung finas masi kunum, makumbangon, makumren sa kasha church, ka finne kumren kasha mweta. Man be a church, te pa church building si mga tsumne, ken ka, purien ka, uye makatalo ka, te pa nga church building. Church building bakat, kasi. Kat pa temple singan. Na ashpengan sila kat matlalalfungi. Paleta singit ka kaya makos. Na masi makatata ka na kaya ba joy of giving. Inganin sang singa pa kadeta ka samsam kun yoko. Naragyat samsam kun mangel mutawaek usipit siya na me ingan si lan matlalalfungi. In radiate ke positiveness. Ke mawo makat kain ingan kan lakatwi. Eken. Sakak saksing lasin fast kun lemo. Elalalfungin na ke peraklito siya ma lemisteli pa na samsam kun nge. Ke kalan ngan madal. Pieke mam lang siyan. Kung lang si kumin wal, proy, kakumkay na shola na maties, kipaya pala ma aulal chuda sa, el shola wangan ushen orek malalan. Kakum lang si orek man wiowos, somna yurin gat, ngishelan chut kasi malemi lolela, nasin kasi metigil suweka. In pakul kata, pieke makam silela. Kung lang si taliksin tumin mas, kung nikiapum ke kaile? Or do you want to win the world and use your soul? Ngalal fungi makat na kewa. Elang si kalangan matalinuchak na inkat. In makat kain siya kema ma-manifested. Ngalal fungi siwasta pangay masikat aske. Nara author siya ki book siya Paul, inel pa Saul of Tarsus, el met Pharisee siya, el apostle siya, el teacher siya, el church planter siya, na el evangelist siya. Difference lang basta siya, evangelist siya ba, James el bitse siya ki basta siya. James el basta i alu Jerusalem. Paul el evangelist siya, 4-4. Church planter. El som 4-4 di pakain sila Billy Graham.
Na pen mapol som ne rani mani alus flock ni Mother Church in Jerusalem sang sa James when alusya Enenu mani sang operate. Nakipuk siya nga anapuk na gawa mapol sa masla asleta singal dolupail sa masla Rome, Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timothy, Titus, na Philemon. Napuksit ko nga pa iprutan akalimilak siya sumasla that automatically convince na ki sentence ko imet ki leta singal dolungan na simlenel Paul ki. Pangan oyan authorship ki me saklo ki me ancient time. Na pesing a setting Facl elmata in prison in Rome. Ye ak ongol siya tikon Michelin leme pa plan basing a timeline. Eke som na Rome. Elme na Facl orek masingal ye fastongol siya Facl elke som na we. Nara maasish besir elke som na we pa. Enwe pa sender of the civilized world in Belgium. Met kung pinkas ta buksing Roma na philosopher, lawyer, met Nukewa. Ashram misingi. Na la pacl and America. The Ethiopia and Assyria, Babylon, Medo Persia na Rome. Na Rome ba me center of the world. Poligis som na way. Katrinli na ki White House na and America pa karangan film singa. Nakan pa strategic locations singa and eke som nenta spread the gospel. Eke gospel singa well Kosrae we. Na ki plan lan God ana ki akalimila lemster libano. Plan lan God ngit katan God akalimi kaya salam ngalimi kosla teana lilakom. Nara eltena som ki oye si mala som dale na push le vale ke red carpet si. Sovereign plans lan God nge el som eltena mweta wala si is not a prominent citizen. Me el fash el som na we el som ta na me el prisoner si. Kung villi orek ma long lalgos fa singal sin ke singal lalgos akketeyac ke. Tasakta ne oingen elmatain break el sak na kan luti teach preach assume kung gan le ke orek ma long lalgos fa singal lit kos ke to ngol si. Na ke oya silas ke pang mo el temdan prison el dai ke house arrest. Kalmean ba sakna ash me sikosek may dekyang na siil na polel kin daw nga kipapal nata siya New Testament na ash epistle akos kalme pa akos hinleta mas lang del pangon mo prison epistle siya pa Ephesus siya pa Philippi pagadash kenge siya pa Colossae na siya pa Philemon. Na sim sila nga sim na sin met Philippi Sidi singe Philippi el itakyang iniatikun matsibang Philip of Macedon. El papabat mal Alexander the Great. Na Facl el singe surrounded with mountains totonon kofa na strategic cities in the Greek Empire. Na para polel ekisum nage oya. Polel da som nage na Philippi ke missionary aklu trip aklu lal ke yak lam ngal sieti na el kalman ba yesinga metigi leta singe na akademia shipela lan pa kileta singe pa mafakla shipa akos pa el ramram kenge masimetan pa joy for suffering joy in suffering, joy in serving, joy in believing, joy in giving. Na ikifakkulo na sin met Philippi nga ki me sang si ma eda sa pailan na rol. Narana in the personal epistle si lebang
na alekalim ki ikeklalan la sila nge na ke el sim na selo sin fakulo ke me sangse nge el ki akalam yepe ke kaisi ishu jiklan church kamat na sin metalal fungila mga sunna som na ke full blown me level da mashishigel rela ma yok my lipshela ma sikiakwe along la arsh division ke shipen me selfishness na paikirek makun me la ta singe na kalimina selos la katape selos me anain ilyakun in foloklan ke oyelan with me Judaizers nge naira ke sang clear instruction na selos ege sang pe madelin sin kun inte arlena somne ke opposite extreme kanme pa insomne alakaila del dile somle in sin kun in ta ke karangin yak ke masappe ma enena in sang liang in maslolos naira leta singe ban kanu anta kanchish anen ta kain akketeyac na kelsimnge alena kalimyela message lalapa elingan ke masikyak na singe siya pa uskat me na ke malututim singe nge siya sifac mo kadelefa Asot Enenu Nukewa na men Enenu lalpola pa eshamon yak kileta singe mwet ma sapayaklein orela may sang singe na sila pa may sang oralan kaniklala in kain den kanak fashilaw na pangen shlakun intro na context mga useo na useo limsel lipan len kasta na ngata kain akketeyac first year fosia sima ashkimulu tu chinga kadin ashke shapuk si fan na Facl usel lipan belangan chut organisation ila ko mute Tintres kal kumkulon no malap ke background na wo kumusingan ay sam ke siye mga talutela ke lutut pala ke en Philippi panganen si mit me inkayen with lutut pa pangan beginning of Western civilization panganen si ma taka ucha ke mit na ke Western me hemisphere of Europe fashion na ken shayangan dan mo civilized sefo when kaslan gat po ta kuchak ngan na machingan ito ko gele faction ate singan kaslan gat magana para line civil and singan so this is the Western civilization begins because of the gospel of Jesus Christ taga shunan uchak na Europe nagataga shun ka 1852 como me first century maybe me 60 70 time period pa Philippi tatulok kya how nashkin nan ka nag 1852 singan kadef todo yang nag me gospel pa itagang na gospel pa na patagara na when got civilized since 1852 when according to the whalers according to history before 1852 may the blue man from with full pafinen ko sayang make tattoo make oya elos alu na ke me sinla go cut pang most according to the unofficial eastern that was the same setting mapoli lustago second missionary lustago gospel singan sige non ko shune non ka na ke oya si mai invitation ka 1852 na kesyon ka 1852 ngan kadena ka nisba siya throughout history mana pay sila ka tisusta ka ngan ka mana pay sila ka titala me kanmen me born again singa regeneration si machisya sila kalen me eke son sapta tolu na sila nikotimas nga manifin pay ka dito ka tisusta ka ngan ka e malan kat pa kat focus na kaya for the last 40 years kad ako floklan mo. That's our civilized. That's
civic action. This is what we must do as Christian. Make sure. Now, if you a secular institution, rather Western civilization, na ke master, fat march boligi gospel. Na panang kada flock na Isho, kada flock na Jacob, kada flock na Ishmael, kada Isaac. Ingene kluka. At the end of the day, one lead to heaven, one lead to hell. Diana, we need to bring people like a gospel singer. Like I'll choose, like I'll Gentiles, like I'll Muslim, like I'll Islam, kataga proy ka with Christian, pangalang singer. Diana, I love the suffer. Eldaga ingan kun in fact my ingan kun suffering. Weapon not Jesus Christ. Jesus Christ will struggle life in Shakshina. El Kachiven became a servant to serve you and I on the cross with his own life. Apay ka dito alam kan man kalangsingan. May finin pangan focus lasha. They yak you, they organize o yeshaya ka dito ka kumagol lang. Pay kumagol lang. Finil chik mi msingi ko kumagol lang. That's how civil responsibility siya may taka na si come as Christian. Panganoia siya may nagadinashkel. Other than that, tingin siya kung kuno na malap ke pensyon sitwasyon baknan wikom. Me fast ke malutut na wowo ka introduction singan. Kung kulo malap tikin. Ako na pelo. Well, kulo malap. As always, and we met last ngayon kaksin kat ke casualoman na casualos met wieshma Kosrae ngayon kadeta ka nagketikun malutuda kadina kalen ko uspe ke len misinge kadesho ang nake Mwe Read singe kadina ke rabuk sifan na vagat fast na met na Mwe Read singe taga ke Philippi saptakos fasingal ng singalya na bafak mo arulena yok enganlock kingamolin aswo ki urin lem o epeke ko sifil pacl mila ko nan gaya tikun sipel na lois ngati fak mo ko tui etile nan gaya at mayen wangen pel wolo sinakkalemi ngati epe fak mainge mayen ngamo ko spilesya tangalotoy tarin si fena falcon masya ashuruk ngapala tari molan siya madenena ngapala per molan met ma ashma lalos yokligi malos yenena ngalotela o yeluk mesingi tainen na kewa ekepel na kewa ansi muste nga finne kup ka masin shell ka fin masya ashuruk shikla ka yokle ashkala ginarama na kewa ki ka shakraisel esinasik tashakta arlena woge kos ta kashayen bel ungayen asik kos met Philippi arlena itala kinga ta sumdigen Macedonia ki pel nga mata wakin fakik pengwo kos makena pa church matako mata kashaya kos makena pata inchi sinasik as by mamanin kashaya pasigi pel sigi Oshin in a lakin and Thessalonica. Kusapay mama nga enina. Cheta nga lang sin ace mesang. Ake na liye. Tay nos kapa close kishbin mesang lowos. Painge. Babain fakak melang nakewa makuos. Esinasik. Sharlena yok. Ashuruk manakewa mga enina. Kishbin mekitelowos ma. Eba prodius eluse. Maingi ana siye may kise keng na singkad siya wo emanji unasil katla gelefa Asot may Enenu lowos na kewa liki may kashap yoklena lal Christ Jesus pange Mwe Read sima kad ashkeo agipel singe naknaswiya katagani proela ke Mwe Read inikekla kalmya na sish
Inge en kat todo la wea kat pacl en el politikata an mouthpiece na. Kat kula malap na siyang kat papa ki katrit kin gastom dari ya ki pel singi ki taga na ki ingan ko na kalme yeo kat ito la malum bakasa kumurek magin kat na kat mouthpiece lom wanang kat kushes yung ki pel singi ingan ni kesta kalme en malutut lom en magat kufla tafela in kalem yun metlash metwiyash katalal fungi kalang ang dalom na kumay syungya malutut ay yun metlash na maingin kashikat kimasang magat kain urek makun insang kasha metlash metlili metlala kainem kat papa katalal fungi kaslom Inge katakulan fash na metke akketeyac naknas wikat kestamdan in tiers ki mabay waslom ay si kalmen malutut lom amen well glamalap at fash na met sifac mo katelefa Asot Enenu Nukewa kat finlong na nagi kasin sifac singita na assurance sibaw da ka na siya starring assurance singita mataka na siya Inge kadin farkun ka tangyakin mo mataka ki ranalash sifena kamet wiasha apolilitala mataka urine cut na Facl arula na yoking unlock kingamulin ashuki urine them nga fact na ki proilal polo ki tagalak medala ki polin fakata na ilmataparay kimatlili matlala bangarek malasha na kim tapray kimatlili matlala ngayon oye petafulan Facl Analen wiowos namta fellowship nara sangingan sinasil na pangamulin aswo kisima ilingan kin mayen kilpara na sin kata partnership ka fellowship yurin kata na ingin al pass on na sin metwiela na masima takala yok na silki fosak singaw singe pa akketeyac metalal funginge bal Facl ko sivil pa akketeyac kosnan kaya tukun sipel na lois kalmian pa ashme pel mashlosima eloste aliei na bal Facl ngati fac mo kostui atilian nan kaya manel factar ke proilala el factar el lemdolak ke proilala na there is no distance in prayer pasima ngakin kalema la mwet se Kosrae kat dancing pray ke kadalik na tas ke sol siangi kasya si mama mas aske nursing home kat kain shaklalosin ke pray ke katashuya na kanen Facl polo pa el Facl te kan me pa kosmal kenyele el ken kalem sila ta mwe en pelwo in kain ay tailen maslolos apa Facl eba produce si akketeyac kimulututang Elspoyak na ni Rome likiyac Philippi na lose mo sang generous financial gifts na silpol elus somta na pel na polilin na si pange na Facl me el aspect concern lal pol ke mo sang singe tasakta el kain me akulin la mo sang singe siena na masimail likiyac pa elitala church singe ka mwet nge ke relakif singe ke long sinapailal na sila it's a love gift polil din ang los nara kishipe singe ke del sang na sila elis kishipen elmo me elinin no tarakte finashenin na lala te pangan masimayoko elitala me masinge matako kinanakpailalosa nara ki besi o yenge
ke polil the fact na sin met korenail fact ke si kulacnsap tay fasinga sin ke singalal ko Facl me ashpe mwet ma ta accuse ke me lutilala ma elutina nismani akkalemi ke si korenya singal sin ke singalal ko ta polil ke pena maintain ke akkalemi na sin church la malan si church Inge support the ministry yok na sin me minister lan gata el va que si korenya singala ko mo ino ya sena lem ka de sap te lo se fare pengwo fa ace mo lalos ke fare klalos ke pengwo kumte kain sap kaos goin me long ye en makum ma wangen makum kumte sangkof ni men kaos kung an kamema nakanan Facl polo pa me el que academia na ke met makius el mo el preach lanis maning na pa ke maintain la pangan mafeke ka ta responsibility sila church in supporting minister ka ministry siya na vasta met ngatie pe fact mainge mayen nga mo cosplay siya Nang alotoy latarin si Fena falgin mama oshuruk. Pangay masi pang contentment. Nga falgin mama oshuruk. Kesolel si Axel David ange. Kumramin Lionel kulait fuga. Ay, akim rekmagan armor lock nge. Katlas sintik nge ange. Susuyang. Na may pitsela fin. David also na rekmagan mangala. Rekmagan ta na. Anan lolexi pa ileta. Le aki kun mange. Naran fact na sil sol mo. Nga mga pushin dik nga. Pangay mga ito kaya. Pangay contentment na. Nga falkin mamashuru ka. Nga tesum ke molin sa malay ka katashik. Insul pe usi manaruk. Nga falkin. Na akkalemiyet bela. Ilita la del de blesel dal. Taiki in kalim la. Me si ilki akkalemiyet sin mutlalal fungia. Na Facl pailalinin no na wangan sa parlalala idalta ka pattern sang misangi kamema ti pangan masya el finne desperate el content ki mama sharola narel Facl our secret si lan met Christina na palakelemila kishi pe si malashkenge na iko next secret si lan met Christina ki molchenge na secret singe pa Inge no rekmakin na mama ashirolo sa in falcon. Paul had learned this. Such contentment is not a natural human response. Na secret si masingan si kiyak, ti mal ko na eksi. Manilitola. The natural response si bange. Mange, ilakatayela. Make, sufficiency was in Christ alone. Mayurin kat, makifan na. Kat sima provide strength. Usiya ka din kan cope. Kikainin man kayo mataka na yorosha. Nara, patakay lakalim yun na silos la. Kishipe si masikiyak na silngi. Nara, ilotay lalandari. Orek makin na mama ashirola. Insang karanganal. Pangan fact sila na sila. Naray kaksakin kat ke. Ay pel kaksakin mwet ke. Kisipin. Oya singera. Pray lala tople. Na elkonaek oya silang kain. Trust in God to meet every needs. Mama asya. Na uskat min kifasyak singalungan Facl. Nga pala tari mo lan siya mo din ino. Pangan nagikayo. Malsune. El palatari molan si medinino, en apala mol lan met ma ars malalos, yokligi mailos eneno. Na el palala kewa. La el ratrat lagun, el osekan ka fukia ka wangen. Nara, el can relate.
it can relate na kela me both ways, either way, it content. Ngalo tela o yeluk me singi pas secret singa vaka. Dainen na kewa ekipel na kewa ngayon si misle nga fin de kup kamarin trail ka fin ma ashruk shikle ga yokle. Pangan lapan testimony sila Paul el Facl to live on almost nothing elita la mulfikasingen and to live in abundance elita la mulfikasingen. Nahil fakange nikipel singi kat marin trail le mala kat nukum man nuk en wakat kat takas mo yin wangan ensis ekatorek maupe inakfalyen in the lars kimweta kaskas kulukes kat paray inakin si wiowos. Who can do that? Mwet may sustain ngan mo kay fun na pakanrakan si ngayon. Tekkain si kya kimolin mweta. Mwet sin Facl masin nakat follow nang pa na vinted naklagi Facebook ka mema. There is no way nga kum ka naramasing if ingat te sustain ngan. Kimweta kaskas kulukes. Nalong kat pray nakin si wiowos. Ke akketeyac kat mateng na. Kimweta kuluke ines kat tupu ke kaskalang. Nikipel singe orik kat oana pas masisile lan fela ka kut ma arlena fok. Skili na ke description graphically ke marik ngayon. Ala kento wat nga ko minarakan o iyeng mayen katen ay sustain ngan. Polila ye befa kilange kay no iyeng fin sikyak yak usyak innanan kayak sin mwet tia mwet in church el from gunda ko men loss ustan ke lawsuit. Mutan ka ata te sui mutalal fungi wiye. Me ko ustie mwekun ya paila wangan siya matlal met in mars lowos. Siya kain akmisila alain marson met Christian. Kasi siya singay nga kuminan siya. Kakatalal met le. Kadin mata sang malisyong tan ngayon mata. Taon kadika. Oro kat sakasta na sinsiya. Ako ustia na oro Inge. Si matalal fungi elusyak matalal fungi si wiya nakin si niyan nanan ka pangusa na kay korta. Sangta si matalal fungi inorek mage. How is it that nga kung matalal fungi kadusta mat pekan sinutala faith lan mat si wiyas. Barsam kunge. Fakay religion o yasingan. Lang akong matalal fungi ke kat usa siya. Kadusyak masinan court met pekan simta ke judgeship in kanora lautela sige maulasha. Mr. Liban el tram kun na ke civilized world singe ke Paul som no finen Rome. Na mwet la pen ali na siya finen Kosrae. E tram kin na mwet full na mwe. The blue skin people. Pange o yelan blue skin people. Usa siya taka. Kume porong leta church, pange morning service siya Rick. Mesingen, kateyac pala siya. Usa siya. Really? Kakatito na paila me kateyac pala siya. Payi na paila kat morning service siya ngan makalimila. Katito na paila me siya taka 1852 eh. Efo kasam masikyak ken wot ni sikyak. Efo ka wukleliak mange. Efo ka simusyak payapal si katash kya ngay pena activities mafakyak mo rek pena saye. Ngan ka tutyak tan kat. No wonder we suffer so much today. Finances ko siya. Nakachiki ka din patch it up. Kimalan secular rule at a kofla. Mangit ka na yematash. Facl kikususyak alain lowos na kenyan nanan ka. Masingyak kalamila ko sa ulan na lois diki mapay.
Mafin siya kadin dash ke masing kat pangon mo kat met kalem kukulasha alena kalem ye los ngogen nanaklasha. Mweta finne bishe malawos ka katashik na siwos woli ko was usyak na innananga. Kosya siya mateng lama oinge ako sifena foreng bishe katashik na sinmet lalal fung wiowos. That is very sad. Pangan salalala. Pangan definition ke salalala. Katashik na sinmet lalal fung wiowos. Likiyac na sinmet lalal fung wiowos. Ayense kuluk na sinmet lalal fung wiowos. Kusar ulan na itala, met kuluk fatia wi pace ke tok shailan kat. Nimet kia pe ko was sifena. Metorek ma kapatol. Kaalo na ke masulela. Kakosho. Karo ya sa fal mastun mukul. Nasin mukul. Sudah na fact. Kakosho. Ko oya sa fal. In mastun mukul nasin mukul. Mamialom siya ke konya vinenwota. Kapusapas. Karap ka. Kosrae. Kaskasinakulu kimwet. Kapusapas. Salalel. Wangan sikain medingeva ipes ke tok shailan kat. Katas was the mole oinge. Tasakta. Kosaknas na siyak na taril ki makuluk. Kos kisyakan yak kyang nasin kat. Elem Jesus Christ. Oya bengan dan kat lash. Aksi wasya ko wasyam dan kat. Although he thought that the churches should support their leaders, Paul himself did not demand salaries from the church that he had planted. Paul nilitila enina nashkasha nasin mwet kainel nga dahil Facl el dena demand el dena iskeko in our salaries sin church yok na ke el da corella church planting lal nga nara kishi penge sang kasha na ke oyema that criticize el ke do orange ngal si fasit ko Facl ngati siya ko sin moli na siking afakak pengulan kat na siwos nga si fenak pa si selya ta ko sinak falatya ta ko sinak falatya ya sa tayo mga oro amen ke for lalos nga logistic ko si take inna na smolin travel asmolin mungunge dena yok map ashiral ball nanurik makin tasakta polilo el akalemidari ke fosmet nga lang ngaita na nga masin sel ka kup I know how to survive ngay kain me alenas in kain siyak ke kasalen kashiya nara pangen masi message mo polil ke inalena kalem sildala whether he had plenty or little he could keep life on an even keel because of contentment siya nga falkin mashiruka ngate sum prisapas ngate ran ganik siya ngate sum prela masi sang akketeyac. Oh, what an important lesson for all believers to learn. Ana panga si pesira polil fact mo I know a secret kilalal fung ilaksin ka hata nataka na ke fasak singal doon lang akollah kinara mana ke wakika sa Christ esinasik polil te kalme pa maki stoic self-discipline lal para ilkain masing contentment lal te maki oya lal si fena maki Christ. It was through Christ alone. Te masaya. Nga kuminte misinterpret nga kay inaramana kaywa te kalme without Christ kat te kanara context kaya bange
Nara kat fin vlogyak nagi fasingal sisngal lu Facl. Engatie pe fac maingi mayen nga mo ko spulesher ya. Tangalote latarin si fena falgin ma ashruke. Ngapala tari mo lan si mwet Enenu. Ngapala mo lan mwet ma ash malalo si ok. Digi malo si Enenu. Ngalote la o yeluk mesinge. Secret se bange. Inen Nukewa eke pel Nukewa ngain si misle. Nga fin ne kup kamarin sel. Ka fin ma siya ashruk. Shikle ka yokle. Nara, in every possible circumstance, Paul could truly be content. El Falcon, Mama Shirla. Mayanefo, it didn't let outward circumstance, Mama Sikiak Luka, in the determined attitude lala, my nara. Nara, Pajam from can give us single delusion. Christ was giving him the strength to continue with his ministry. In can spread gospel jenge. Alan de ilyakin in nalala. Ela sang na sil. Plenty of it. Malin na. Na usi ko sang na sil Paul. Confidence sila. La me sikiyak tagain fongolo. God would give him the strength to meet it. Enon. Abal Facl. I can do everything. Pangan me ipsimit ki fasingan. Ngakan na manakewa. Nara ensima nga ko mefin matana ki fasingan. I can do everything. Nga ko min demot kan ke self-reliance lakoma. Kakaki self-assuredness lasha. Mayen without God, they can reple. Pangan masima elgin alena trive eda. God wants us to accomplish much for Him in this world. Yoksanan makadilgi kadin orela kinil ta through Christ. Kadin de pangon mo akollah shvena. But instead of trusting our own strength and ability, we must rely on Christ as His power. Na pang confidence ma Paul pala na ingin I'll pass it forward el oko kunenei na sin met Christina in kayo natake. Pange ko si matakakikat kapasyang na sin Christ. It's sufficient to do His will. It's sufficient for us to have faced challenges. Mamasikyak tagain kasyang kata. Uskat mi nagifos aksing alako san Facl. Tasakta. Aula na wuki kosta kasha yen pel unga yen asit. Ke pel sima met Philippi nge. Orela o yen sang sinasil Paul nge. Papol Facl. Aula na wuki kosta kasha yen. In pel unga yen asit. Nara met Philippi nge. Ital share support siya. Ital orela kasha sinasil Paul Gildan Presin. Siya akketeyac sympathy. Takum dalalos na sil. Kimalash kaya. Pangan siya mamasang singan. Ilda orela pa na sil dalan. Nara kalman pa. Met Philippi ngan. Italinganin sangkin mamasyolo saan. Inkain somin kasha. Met sima mata kipelin Enenu. Na kasha siya somde kasha ay lila del pakumdal na I went del will ben a fellowship. Na oyengan akketeyac matalalfungi work of the gospel bangan. Na Paul il commended them. Il fakin la me bail faksilal ngen. Arlena wo koshin kasha belong a year. Fanin din kilishingal mi koshingal ko Facl kos met Philippi. Arlena itala kinga ta somligi en Macedonia. Kipel nga mutawaek in fakik pengwo. Kos pa kayo na ba church ma the kasha year. Sige li single out
Orela silang church Philippi nga church ka siya tulo connect. Ilakalimila church na ngay pa sa ama din so kipetsi ngayon. Kung mo kayo na ba church matagal ka siya kati sampe ke chiya sil doon wala mo tlepa. Si fan na vlog le vakulo. Ma finchak mo o yesi magadash ke kachamram ke wosa siya ngay. Kadin te walil siya ma foleyak na ma ngiryak na mutawaek kiya na mo o ule. Di Paul el take note ke. Kung mo kayo na ba church mo to kashiya. Kung mo kayo na ba to insi sinasiga sa payamanin kashiya. How wonderful is that? Basta ki pelsi ki asya ninalakin ng Thessalonica kung sa payama mga eninape. Now apparently the panga pelsi fan na ma church nga kashalusa. If anything, church nga ito sharing. Nara kishpesi nga bolel mo ano na partnership sila los. Na partnership siya nga nalen reveal practical expression ki financial support. Para in fact ki Philippi ako, fasinga in fact mo kuloki mo kite. Arila na yoking unlocking a molin ashwoki yirun. Lem, ay beki ko civil bakalimila, kusnan kaya tikun si pel na lois. Ngati in fact mo ko stui etilenan kaya at a mayan wangan pelwo lowos in akalimya. Now, only the Philippian church had been ready to give financial help to Paul while he was ministering them. Now, the travel, lalo nga, the cash pa nag-ministry lala. Now, the fact nga, anayin mo, church siya did not support his ministry. The likiyac na sila, Mwe Philippi nga, attentive, kasi rik magandya baba, generous, anan malala in send gifts. Te persi na kem da Thessalonica kipersi mal dam da pe korena. Baril fak ki koren singa si lo koren singa si fasal ko silang kipen nga rik man lowos. Church ya pa muli rik malak. Wana ngan pushe mani lalos. Da ngain kan gashe ko was. In persi nga ta matayu was atiena kaya o yeko was kikatena mo Enenu. Mwet wiya sinalalvong isya taga Macedonia me. Usye mo na kayo ngayon na. Ona in Belsum la o Inge pe in Belfast. Ngakatya na akketeyac kos. Nabal Facl. Tiya tangalang si ines mesang akenali tayo na oskapek lowos. Kishbin mesang lowos. Nara Paul relan kale mingi na la kasin kulolal na sin church Philippi sang si madelore lange academy bela askapek silalos kirik malalos sa inkain diaten pain na nakin kan di enena si enena lan machaya especially Paul ki el church planter singe na el kipe Facl me te kalme pa me el fakkapa klalosa kishbin sang lalosa. Tajakta el kan liye intent lalosa naklosa. El focus ke good works laldala. Ma ekashelo sivena ke mol ingan lalosa. He knew what they would receive. Na mesi madele receive and a well-earned reward because of their kindness. Kalang singe ba el shamsham kinda sila. Nara el Facl el benefit as a receiver ke o yesima ke kalang lalo sin sang grace of giving by fact ke o yan sanglan mit Christian ilang mit lili alala kat kina ko sin ta Maureklen church na kayo in Macedonia kishben langgalanglan kat na selos. Al fact ke lo ko na gos fason gos git gos fact mo ke mainge
kat kaivel taitas se shamte korek mo o se ingin mas lowos ilan tafla e kase ko sinak sa fiela kusarule na kase pin oya na kayo ma oshiruos na oyangan pa in lalal fungi in pain sham in etaek oya peke kos akollah kase e kilang si lowos na siyesh kimainge katlang si ko si noya pe etaten inorek ma o se inge oinge kilang si yok lalos na siwos elos pa prake was kese ben kalang yok la na siya kadel akin siya wo ye ko ske kulona sin kat ke me ketelal siya yok liki in fact nakanman pa Paul appreciated the Philippians spirit of love and devotion more than the gifts Paul engan ke molin ngan lang sila losa e fasheng lalosa na ke calling singe ta yok liki na may sang ma ita sang na singe te kan me pal shikin me sang ata men el factari la el content el kain either way fina shash fin wangen na uskat me nage possibility ki fasafla singe fakla paingi pa in fact ek me lang na kay ma ko siya sinasik siya na yok Oshiruk mana kayo mga na nakisipin may kitilawos ma epaphroditus sa Lucia may nga na siya may kisyak kayang nasingkat sewo may siya na siya maasi malo suralang may kitesing alanaan silinan kala kidal sa pala epaphroditus na nusoma na alis may sang siya nga nga makadinan ka masinga kikatanta sang penaki makatashkia eli na ke oye sin na mataliki Israel nga rama itel orela may sang may kisefur nga anay may kayang sinasinlem kat nga ko masingi proila siya in suwak na yurin kada na may kisyak kayang siya Napapolil Facl ma kusar ngayon ana may kisyak kayang sinasingkat siya wo emin siya wo na sil abin Paul Facl mi ngay samla manlan kat ucak no rol kipel si ma eso min kalye met Damascus ngayon na o yesikyak na sil kunden tolu makuniyak lem dala nganlan kat ucak na sil abin Paul ba Facl ma ngayon nangako mwet aspe mga kumsang insang kasha mwet puyesha nakatitala may kisya kayang sipangan ikina in fact na sin mwet Philippi ngayla elis may sang si madel sanga may sang si ma idel should be sang me dahil akili na epe masi masamsam kanya na in fact la Epaphroditus el faithfully orela mission sila nga pangan masimal fact na kaya nara in fact la oingi kilang si yok lalos na siwos ilos siya prake was kisipin kalang yok na nasa kadel akin si uye koske kolona sin kat ke may kitilal siya yok liki in fact nara generous gift si may dakang na silbol nga el alana shuke kun elingan kun mental na lin na si beba si kiyak nga na follow-clap may ngan sina sin Church Philippi que elos conecta elos orela enena they meet Paul's needs nara pasi sara Paul el Facl give si mas kumdal rala it's a sweet smelling sacrifice may kisya kayang si ana sweet aroma si natali kisema reg Israel naki fall kayang si nga kalme pleasing to God na by caption again nara in fact their fair gifts were acts of worship
may sang lalo sa anan oyen akketeyac na edanisang na sil Paul na pang Facl Polo. God was the true recipient. God Papa pa mwet Kosrae masing na siya. Dahil akalimila, they had given in faith. Dahil sang ke in cielos na pay. Not so much to Paul as to God. La, dahil sang na sil Paul, the yokye, akalimila sil dahil na sin God. Nara, in fact, every gift, ultimate call lasha pa, act of love, care, concern, na charitable doing lasha, Nukewa makatara in that capacity, in mind, akin si uyekad. Nara, in fact, mo, tasak tamasi ma yokshipe, umita. Pakat kinakin si uyel, siya yel, kat. Fin and siya singe, kain kasao. Nimet man kan na ramawo, and gasha sisin siye, the paingi may kisya makadel, in si uke. Na directive singa daga na si kum. Na ke, o yesi makatara manasin kat, akluo, kadin de man kan na kadin na gasha lasha na sin, met lili met lala, met wiyasha, sisin siye. Mayin makatara, kadara na sin kat. Efin ne mwet pakat sang na siya. Aksa Facl katlak elefa Asot mwe na lowos si fela siya pangan. Ito kage pa singalya. Wala na kaksak na sinkat papatamashingi enatuk mabatbat. Amen. The same God who had taken care of Paul would also supply needs eninalan met Philippi nangakumbe. Church Philippi nga the church maratat lagi may cash up si. They have a joy of giving. Nara, God had made Paul's need through the generosity of the Philippian church. Ininalal Paul, itakyang, God Papa, Iloric Magan Church Philippi, Inge ininalal Paul. No man is an island. Mwet Nukewa in a season siya. Catholic Magan Church Philippi, Poland, the mga sisistaging on, kaya na Nukewa, a kadil sang na silpe, then di ki o yesing eh. Na akketeyac God would more than repay that generosity by supplying the need of the Philippian church as well as ngakum. Mama ngakum sanggen si pa joy of giving na sinmet wiyasha. Kat papel temutul. Or a Facl, not only God would supply all their needs, but He would do it from His glorious riches. Glorious riches than God, limitless, infinite. Wangan siya flaya. Na pang store si mamatalal fungia inina nitola. Kasha plan gato. Wangan siya kanin kasha makat kan caption na kaya. Nara matalal fungi Philippi ngayon. Philippine believer could rest assured that God would indeed meet every need, no matter how large, desperate, or hopeless it seemed. Ele match every need. Naragi bangin mo dito si matagayin kasyakat ki Philippi ako singon kaya kadele fasyo din nila Nukewa. Pelang eflo na rin silipan kaksigin kat ki malutut po mataga na yoro. Mr. Lipan, pelang asyum? Kulo malap ke akketeyac na wo madagat silpe akas makinyigat ke ulay lamay takyangi ke Genesis singal luo akonyiyak ke Genesis singal dolu singal megor futay si madagalle akonyiyak leke
I said, bro, ko prefigure me, mas matagal kalim ke, may sang na pa si makatili ke. Conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, Jesus Christ, Sifac. May sang singe pa, sa layak de injection ng alikalim na pa. Wala ang natagay ke Genesis pechay akketeyac ye mas ne ke Genesis 3:15. Ay for when bangin kaningin mo la. So backdrop na kayo may taga influence church body of Christ mitalan niya cross tagay ke prefecture siya mataga ke masak may tak na sintik na din ka ngan taga na ke church tanga meto ng lowos to ng likiyac ang ngaw lakkalim ka din lang siya kalimit lang siya mitalang naswana ka it's got operate in that sense of crucifixion, death, burial, resurrection. Finger dead na kayo na shaft la chapangan. Mo lal chiven. Naragadel sumdi Israel met tamalitut ka. Apostles ngan kaya los no fanlain waki kesmendal stand firmly proclaim gospel land Jesus Christ except one. Even by apostle son siya sumosla fatya. Kapang masya katashkya. They picnic siya in our words. Eldaga serve kat sivena issues like a mention eke mentura. Mga fanlansom eldaga man become a servant. Then kisyakan na mo wichilangan sivena pang kisyasin. Naro Paul Ben chief persecutor lang church kespen pakton yoklan God elikal la mo lalangin al shim Rome saptas nga lu fashe. Elita pakotin siya. So therefore in every situation very much me elingan ke. El can cope with when el fully understand na me pakotin siya. Pakotin siya pa me mohon lang Jesus Christ as a gift. As may sang siya bang na even pa kat itala me lang ka lang pakotin siya katera mas important si muskerom saptas nga yo foshe. Therefore offer up your bodies as a living sacrifice, pleasing and holy. I mean kung kaya ka rasang manin lumanta even the holy if your heart is not separated completely for God na para kachipa ta kam siya kadin kalam kena paila kat connected na ke may sanction ke ben Jesus Christ ultimate sacrifice on the cross naro kaya taga liaison from like Jesus ngan ke or masapta siya to the church matana Jerusalem mitkumsom matan ni kailang ausyo may sanction sila yak like a feast hikos keliftikas blueprint siya taka tari blueprint siya ka tram kin kafitel Isaac Abraham wala nga pataka akfanyak lang Jesus Christ kif na ke mol sing eldagan moligat la I think pay kung kapasyang na ke yes Jerusalem lang matana Jerusalem na ke ngausyod may sanction siya pa issues ta ke ngon patati na rin matamalutut ngan kamat-sap ngan elos mo tayo preach the gospel kadina din issues ta ke ngon man kadina likiyac na pay ke masig matash ke may finger dash ke kada effective back na again sum akollah kes na lom siya na mataproy Kagat kokosingan madala, malime kors akfasyakin pel na kayo in the spiritual realm. Worship broy, faith, hope, and reference, revere, at siyang singkat. Kumali ako makadara ko sa wan siyang lash singkat. Wangan na wangan. Kamorale, wangan, wang sanak, wan siyang. Nakan me, katina issues na ganyan. That's the bottom line up front. Nara, if ka Trump from mga kadin follow na kay issues na siya. May sang siya pang, you cannot get it without being born again. Ara, Paul issues na ganyan. El mata supported spiritually bangan
Tana every situation el katang life o man ngon man katar hinel. Teoret malal Paul. Teoret malal Abraham. Teoret malal Isaac. Or malan God in akfashela ulayang lal. Pausya mo but Jesus Christ. Ultimate sacrifice as a gift for life. Kapag ka dito lahat siya Jesus, manifing ka dito, why may taga-mitigi malan God? Government shut down, everything shut down, Jesus al taga-mit. Kadalitit nata siya, the theory and science, aga dito ka, Jesus Christ crucified. Why na nga? When some tarik sham in fashion nito ka, or makimalan ka kung physically matali siya pang. So therefore, offer up your bodies as a living sacrifice. Pangamasing. Tetalalong ke man, 100% offer up your bodies as a living sacrifice. Mantinig in all situations, if you mas in every situation, kung may katang na, may kumadala katil wiko. Fingadil wiko, siya ka in line ko, no one. When kana ka when ka siya, fellow post ko, kamojing. That's what it is. Pangmasi ka tashke. I think that tashke for the last 40 years, let's come back. Let's get real. Son of Lachlan Lame. At kung malap ke, akta yan ang wo mataga, inakkas makinyagat ke, wala lalan kat na shesh. Kel Jesus Christ when natal. Prefigure ke Genesis. Taga na get 2025. Genek so fun. Wangin molo. Lang ka lang napayapang. At kung malap, tingin traskal, kadaw sila taga, may pain mitlash nga, rela programming kalya nagat, oya lang silang kat kada taga nage, kunokon nage, may Friday 7. With that being said, tingin traskal, I'm really looking forward nage Friday 7, nage pupla Daniel. Hindi ka akyok yung magat iske, kas mo lal ke, kunokon nga. Mausud pala, kung nakalin mitlash nga, nagat, taga kalya. Kade, may tagan la, makade proy confusion ka din siya ko. Dito ka taga akketeyac Friday 7. Devotional reading on. May taga kade akketeyac pa. Genesis longolon ko fa singalun kilongol dolo. Na ay pero singal mi ko fa singal dolo. Pangan makade may kika din akketeyac len dito ki kasalan kat na. Kade taga ki Friday anin kain mutawaek overview sapta si lu ke Daniel buksingay ala na kashagat na pa ki mga taske yok na nagi kadin caption nagi revelation aype kade taga nagi Genesis si vasinga luto na tight si rekle kulacnsap bain kain matake ala kashagat narakat te kain taga ara due diligence larke lutut pebble lasha mata mo ka mangan mayin elusi tait sing ay ala kashikat malan ka da pange o mata ka ke abundance supply belji gets the floodgate of heaven ala na kashikat na pay abang malan ka ta nga sista young oldaria ki secular world malan fellow kana ngayon abang ka Fungyang nage masing wala limster lipan wimet wiash nga tigin makilma kadin kain taka mutawaek peel it down lila megatara tafong lagi yang sumla na today is the day the Lord has made God rala for la singe in mawoye flow na shish mayin wangan si makat papal tikan tiananak manas na shish ke siyan gas ko kingan madal so keep the major Nabangan masih kataskeo, kate takain kain mutawaek, akilen ko wos kikasya makusin kasya kat ngalam silipan, naknas pacl na ke kasya peke kasi fos matagonge. Kumdaw ke matsafla siya malgi pasange, tiginalik siya George, inan Linwood, tuwan siyum,
Be ready. We must be ready like the 5 wise virgins. Dami silipan nila le. Lang si Rick magunbe me Facl mwet. Asum del bastaloto. Bastaloto parang ay samya masingan. Malap na. Fasi patagangan karikat ke. Pangasi mara kadin na pacl rhythm siya. Put on the armor of God. Fosingal tolu. Inge ko sin ko mang likiyac ma kadel Asot. Nagelen len ko lu getaka ko sifac in line mwet lowos. Ke shafle ko siya tu na ko tiefle. Ke mainge ko sin tuyac akollah. Loseni influos in ko ke plege. En de komens was dat Mwe Read na ke in wiowos. Ke na lowos in Facl pen wo ke misle. In pacl lowos. Pel na ke wa ko sin oostelal fugin wen na me long lowos. O sin ko in sang konela push for na ke wa sin elsha koluklana. Ko sin eis lango. Sin gat in oana si elmet gaslan gat in oana katlas ngan matal sot na wiowos. Lumalap ke Read armor of God. Read na kay walan gat pangen. Pangayom Umli si makalem ke fosi metigingan ke ridi fosi nga lusingan. Singalu. Ngayon dia may chiba kat may unia ang ngan fok-fokin Inge nga met lem wal ngan kuluk malemi may da akollah met wiowos singe. Siya dapat tolu siya bang. Siya dapat tolu siya mafut-futlangan. Pangan. Na ngan fok pangan we're in a spiritual fight. Not physical but spiritual fight. Spiritual. Fin pa room singam dageng fingat terela prela kin la sak ngan fok leng sikat tegan di na sima pergi fosinga pa so na internet da Facl ngan fok kin nga sima march misinga pa me sham welka o yeli shong den ma kat mta sang nga sang akluk ki sin singa anchikin nan ka mangan na ke in lotion vulwas kinugtugin may unlan ka at kadin na napay ke pelsinge. Aklojel Som walk kumkulo malla belale taga usi force na yok. If you got mine na ke force nganta na masi ak siene ke lime gors kofin kulacnsap ngane defensive mechanism again. There's only one offensive weapon ke maon gors ngan. Pakaslan got. Now on the defensive mode, we are being protected. Get got the Benjamin tuyac in line. Kanao sluti sa tang komen na ko nito cash. Genesis nuke Revelation. Plan one God. Now when kumte ko ina the cast lang God if kumte shuste kang on one God. That's the point I'm trying to drive here. The discernment. Compare the last 40 years. Why are we not speaking of this very key salvation, means of salvation na kay shusla, na kay predestination, na kay kaino yang mga yokshupa. We need to get in the fight. Di Facl lem na siya nikotimasa Nikotimasa na siya lal ilmel shasta ke masa ba mawanchipe. Judaism replace Judaism to include Sabbath, to include sacrificial system, to include everything. Edba mafon na sing. Edba mo sang sing. Grace. Now with that, pa rinal bisingan. Nariti. John tolu. Sijel fa nga na pa na shum. Siya mo del finte, si Philippi el kufna na liya to sa lan God. Kulo malap. Pangantigin. Amen. Lumalap kikum lutiye damdal aldea isisaki el de kafako. Kulo malap damdal. Kulo malap. Lumalap ki kasinak ko gaskoleng damdal aldea papena tagongen. Amen.
na kat fin fast met karali comment sisil tingin chamngan duo kologikas in moul klomalap damlel damda chuder ka yorek ngay kaya mal klomalap alina nakat kan fact to kaksigin gat ma ilaga na kaya nga madalam daw aksamram kun ngay Facl kusmani kun na naspe shall damle linga naspe massive in no aw na matwork pa nga tiki mga kata mamakatin dan to kikasin ka din usi comfort kulo na malap masingin pa ka din no na ma first kaya kasi ka aw pakan first si makatalle ingan kinin riti impel na kayo wa aw mong fresh kayo fuka fakye ingan in finra mong fresh kayo sa kalinin pero amen ne agas lagi po singan mayen ngamdak shrai kadalun tu den run nekesho apel na kayo leusi po singan pel na kayo gan tu den na try king am tawe bang ngataka na nani som na kona Julben na fosse track penalty. Mas de flok no grande fosse bena que pelan meta na nga siak ka men ne parang fosse komita. Komne kom vak na sikla fosse na alwina pa. Meto on go ston ngol dolo. Na fosse nge bangay sa nekesha kaya. Inganin finchak mong version kayo skalanin bro. Ay sa min pel siya wang alla fosse soldier band mga in control lang eh. Lame kung true. Nami atan mal kan na masing ay lame kung true. Namna fingo mai jas isam meton kortong tun. Ay vak ni me. At just brush it off. Ne ngata na ke gasman gatta na pa bangin na pa masing. Nara nga ispel nga na nga oy met na gawa ko sa meton kortong tun. Masing na taga imit. Me gamla le yok molum ke sol siya kom sol siya kom ten ale lo ngapan mo ngapan mo ba ala rela ay belting of force follow na try azang na po singa sang sharak la uniform la me kumaran ampan namnas meton korton mo tolo met kumalkan na at sonna malkan na kulo kaksakin ka kulo kaksakin ka well nejikiyac nga din ka nakalin be ne Miriam ke mwet ne purlak pang kulo malap ke taga ne me ko pangan ne me ko wow lang pula din dalikan siya wan kulo ke asto man men kumde yo ken da kalala mo ngan si men asti title divide simsing nakadin di context ke mangela matpo singe Enenu nga kata ito rep maganin manaw worship mangan Ronsin talik na talik ki ito sekanan kaya kualan ka na wikat alun tu deng Mwen pangan matpo si maita alun tu deng barang abakal na ma right di kinalik siya na taga romal ko sosya romal ko sosya bange tasok to gusti mol fal na ke malang sila ni kwa ako was mol fal na ke malang sila ngon fin play lang ngon lan kat on inkowos kadena met siya ngon lan Christ wangan euro el malal man masih kum sam guna bangan nara wangan ngon in katara kat sam kasak kat sam alena bangan mo mana kat faka pa ya wangan long siya anga takan ke meeting lan church ata da main Muta sana kadin misayek church kat takam da rek politicians panga kata lorata misili ba ni sarsulas ne kad magat met Christian kat sarsulas Messi kadin mana ngan yoro de lo oy ko komisyus ta gangon pange Wala masak mo kadin test the spirit it's the spirit panang mga yokshbe tamling at actually kita bang mo babanan Facl nan kat na sil kena me sosliya kan Mesosliya kan. Pamamara wala kan wangan na pa makume sarsul ke. pom sarsul kumne erom alko singa
Amo ko finesam ya tolutari. Metiging aso last pangan Facl David Chermaya, Basta David Chermaya. Chermaya is one of a kind. El Facl stage 4 ke Stage cancer. 4 Belche. cancer. Ramram ke 60s pangan. Wangan medical advancement Belgian shikle. Na el so min ridi ke pangan. Molin ngan singan men. Saptal me ko ron ko hit ko shamram ke molini ko Na saptal ko singan el dagata na. While mo the greatest chapter in the Bible. When pangan puksimal riti ne. Kasapta sel riti ne aksefil asum ke lastas lala. Takta mo Skilly finals long. Look at the Norella. Long or a fast range you count young fast at the lipsilla. Kakang nga pa dala siyam from king. Napal mo na nim sing. El mo na nim sing. There's no more condemnation. There's no more. Naraga cham ke lipre maisik mange. Muta o masta galupe tik atikan kaileke. Fin pa Serael chun matwa si mal oswala taliksike pangan difference ke molin ngon molin ni kweo pangan katin loang na ke one more period got one more period got get molin ngon pangan agulo the guy North Everett tamtal proculan tenio global lab ke tagan nakilen ko sewan be be somne lanai strong bange Madin basket si wala limbs to liban mit bange tigin bolin global lab lang las na lanai sewan gewa Sorlin Harrison Lenwo kaksigin gat global lab ke tagaluman Sorlin Harrison damdal Lorna Larry Lenwo kaksigin gat wiowos global lab kaksigin gat pe ke wiowos pe ke rekma lowos damdal na taga ke simit makarikat siyanin sim makarikat ke un katrik magin ngebe o ye be siya ye damdal yay kuwasan amlalasan Isikel falkiang falaklan babatamuel amen global lab ki faksingan si sketch pa yun finanken na email ta baba Hubert tuwo klo kaksingan kat ke mulas kewa global lab na tamlalasan tuwo Mr. Liban message si bange tuwo akulo kaksingan kat babaki masvid be mo sun len si misingeo silpa ako lan long malut wo walal ako lan na sik akulo be ke kulacnsap baru wo lal Jesus we come tell akulo malap amen akulo malap kikas kalang kasinak ko in kashakat naklak na lang tamdal Luciana Albert tuwo na in room Luciana kulomalap kulomalap ifaisyong kashruk pangan alen na ito lame kalme wale fluent na po ruko tamdal siya tuwo wipe kaksin kat ke mo lulas kulomalap somne umayan Columbia bangan Columbus Georgia tamdal Inge Charlie kulomalap kuloki kalanglan kat ke mo lulas kewa ano lang siya diyan siya Kenya will oana siya ane saklo ane siya Kenya tamtal toli wears nga taga wikat pel na kayo kulomalap isang bayin na ki damdal shema damdal ane magkashikat kel damdal dorite ki mastalab kulomalap nemar sila kulomalap kulo ki daga peloman ko na wala na bangan na Mr. Liban tigin Alexa George tuwo Prescott tarlen na kadin sang kulo na sinkat kelela si lensa siya na siya sin civil kaksaganal ibarhalo na si kulomalap tigin tuwo kulo kaksigin babalang kesi lutudeng sa siya wiowos mit kulacnsap baro tamdal bed bange bedo si Thompson kamalap
from Federal Way, damdal si Prina Carson, tuwa kaksin kat ke mo lash kewa, bang lash penasum, tigil Stephen siya wan kewa kay gawos. Sumna Alaska, Alaska, oral damdal su ratni, tuwa kaksin kat ke mo lash kewa, ke silin sasya, God bless kumdel kasin Cold Beach, Klamalap, na sumne kuam, tuwa, namistili pa nenda kuam mit, Enwe pa mulatan trust kundu mwe ako and Georgia. Georgia Pa misa we nga kuam ko Klamalap na tamleloti langa to kaksin kat ke mo lash. Tamleloti kumashi Arkansas, nuko yung makalimye. Damdal Root Charlie to open chum, Glomalap. Na matsimit matagas mustache borak may Facl bangan to open a shoe skulo, the sin got ke Sibel and Sasha mile as got in civil, Ace Casmoon. Na Marcelo Glomalap ke Kasinak Kope, some na ke new common matagot ke to kun got trela manga. Damdal Kenye, Globe, na she was killuti lowos. Kaksin got no still pan nga mapange. Pasama to ko kat hindi me kadin ka nakflatji met mata ko likiyac pasalos nge glomalap na si was na kayo wake glomalap tamlel ilda kayo Arkansas Arkansas na misali pa nga mapange nga echot na siyong kumin kaliye proy men kumbata ko kashikat ki alugisyan rio Dokument plesika di fakat fashilik. right Kapasis kunan sa aksafi. Lamala. God kulo no malap ke shal malap matako ke kuno ko kaya we kuno kon mishe nge katindela God will provide a way when I tak na ke Genesis story singal me ko to kaya akyo ke kel patriarch slash ngan ta kel Abraham wala siya Isaac nakatago New Testament na fite siya pa Jesus Christ ka likalam ke na Paul the fact mo is content pingat leda na wana na kalamya mo Paul siya kulacnsap tayo first lime ko na ke siya kulacnsap tayo ko fosal ko kalamya la wana len merat tawang me akalamya el ekin siya kulacnsap tayo ko na ke fosal ko siya wana len engan kun oya siya smosh ta ke laita siya lang to the unmarried and the widows I say that it is good for them to remain single as I am but if they cannot exercise self-control they should marry for it is better to marry than to burn with passion masin yok siya we siya kulacnsap tayo ko first siya nag-i-course in one first luan kung liye oya lalbon men ka tramram kun Philippi siya fila maluto to katin narrowing to what Paul is saying here compare na ke stars masam from kunya ke leprem el content with no family when it tala crucifixion siya Jesus Christ nga pa siya mole siya may siya stars siya managayawang pangamasing kapasyon nga kading kalam ka na pala ako kung na kayo we might not know the complete picture tasat the faith mo da na si kuma kadin ala kalam ka ako kung pang kading content at every situation fact na mit kadin siya masyarsin kasaw pangamasing may sang si mga ako may na rin kalam kaya may dapat Jesus Christ dagan mo lila Facl nala me that transition from flesh to the spirit patakal kalam ke fuck si masam from ganyak ke kuno kon get tusta ka me taga sam from ganyak ke Ishmael wala Isaac prefiguring kanek luma taga ke Cain Abel pena na ke in kanek suma Paul sam from ganyak issues like yang on ka that is what's so important ngayon pakada breaking this is a more chefing fella at the paella, more chimata paella made to get in there is to be born again.
Pang mas mayok supremito. Pang mas mayok supremito. Or Paul il fact mo me. Be content. Situation for God. Just have faith in Jesus Christ. Pang mas mayok supremito. Mimay malum buffalo mulo mo. Jesus vena la kala mi masing. Mimay malum buffalo mulo mo tole. Meto singalon course. Foslong lon course. Ito mimay na sinsiye mwet elfin eistlal fela. No fon amul la tole. Wangin siya mayan wangin maile kain sang in civil mula la mulal. Now we really need to look at the context on Bible. What my akketeyac kita kara liprem Isaac taka form naral Jesus Christ ma itakang na sil chief persecutor lang taka na fin body of Christ. Matalal fungi. We are not an organization. God pamunun Christ. And every single person kaya body of Christ is susyang na kaya one God. Kaya susyang one God. That's what set us apart from the world. Or God kalim siya, God soul siya na kaya fella siya. Na focus la siya pamalan God. Katitaga kikipin kalan siya, samsamin reksamata. Katinam da kaya huklan God. Focus la siya pa foloklan lim. That's what we're going to pray about. Anaki masing kadin Nukewa esmat na keproy sing kat sum narun kat kepel sing. With that said, kat proy. God kena metigi umralang sa Facl. Kum amnishing kumito managay. Kumito la akwaklom ke karan vidan. Etisopeya. Or kum narela. Predetermined kung na elect, predestination. At the end of the day, in keneklo yan, apasal la tagage, chana si singalu, chana si singalon kos katin lilar, Ishmael Isaac, Sheka Pisho, kataga liye New Testament, alikalem, na Jesus el fatna sil Nicodemus, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Nagataga liye flok na channel si stolu for single make to na fiteshe. Kum na to go online moligatla from the very beginning. Kat flat na gat liye na kaya ang on sumla na kaya oya may na kalinash kyang. Kat liye mashe met mana paise kat lang siya ko. Mana paise for the last 40 years kat usye kung patagay met kiki mana kayo. Mana pa sila Jesus painful wa kunekigat na kakatin lang siya matalan lash. When na metolong lu fostulong ko sangaw la kalim. God kumbay ta mana kayo. Agadale shui kaksikin ko. Kekas mo long matsi badagay na kayagat kay siya. Ketjana sis long kor fosina ke singal si we Philippi sapta kor fosina on singal ya ultimate sacrifice si paushe Enenu lashka si a kif wangan molo kadin lal fun makain when a chijel fat na sil Nicodemus unless one is born again. Eldegan ilyan na kita Kosrae man ka. Na to Kosrae ka singe pataga kelam yakel. Aisha asapton kos matal fakyak sapta hakos matal. God being sanctified efin bayangan man ka dasin kat kai sie el shikat lagadin matana ke malum magan. Set aside for your work. Timalan Facl when pangato ko siya isilong. Na namnas ikas na inches ka din si pacl ke
Kaya ang usum la, manapay sila kat lang siya kumimit, lang siya matlangar. Manapay sila kat sila, akwaklom, kamular sa naki akwaklom, magayin. Manapay sila kat itala kung ngon siya kat, alo na siyong kang ngon na pay. When na son saptakos fos, long lako siya kalimi. O kat flekta na namnas, floking kat na kimapayalong. Kadinito na pay kifshinga, mekalmen kifshinga. Te malan fella ba kifshinga matagan ka sa ume. When na papashel kasas na run, triksinatal, the prodigal son, ke luksak ta shingal mekos. Mana pay siya katitala me, langkalang long. For the last 40 years, kisyan siya kakos nga tagayin siya paprikat, katin ala ito, when na siya sila kalan me, keson sapta singal ako fos na getolo. Ela som ako in Facl, sin papatamay, la faloko. Falok siya nga pa in, masya nga fala kadin center. Jesus kaya kadin ala ako la. Dat kaya matlas ko siya. When na Jesus sila kalan na siya matsap ka matamalito, kaya masapta siya fasalikos. Ngon lan God, pagkadenin nung kaya kulacnsap siya nga. Kadin ala siya masyasin ka siya. Nara aksak lash na je oyen recommend sa mat lash na yung tuwi. Kadin taga ala Facl na siya. Kadin ala referi kom. When bange kokalan ngon ingat kay siya. Kadin nakfalat siya kom. Worship kom. Kadin pro na siya minpal na kayo. Kadin di kaya lalad fungi lash kom magayin. Finshak lash kom magayin. Kadin ala sanak kom. Kadin ala we say all expression lash na kaya refer na kom kat matali siya. Fall belly nakshaklash kay siya. Okay, let's get serious. One of them let's son siya lakalan put on the armor of God. Kadash ka mayon siya. One foot na kayo line ngon matali siya ma taka alakalan na katangyak na tayo fella siya nga siya ben Jesus Christ ngolyak kalan aktol. Narat kaksakin ko mukat flatten na. Ito la mo. Kisyan siya kakos nga katin na the last 4 years. Or katang na siyong ke, pakutin yoklom kung taga. Intervene, when akong harag Old Testament ke pelching eh. Inoy lang silong katfletin na manas flogin kat na kemapayalong. To the person of Jesus Christ. Magayin. Maned pa yung kanikin mo. When a son singel, akos foson kos, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, not manas na shish. Lang fagama wukunya ni musenya ina fufuko. When I look Chronicles of Taikos was singalakos akalim. Facl tari belin work, Facl tari ben akshak. Akadin fulot na room gepel sing. When a fortune makers. Kadin ako na nagefulok room. Namnas long proy lars ukat flat na. Facl glass arsing pong. Flocking kat kadin si petaga long. Kas mol long. At kaksikin kum kaya managayo. Proy genen Jesus simitang lars. Amen. Amen. Malap, well. Well, bangan tingin treskal. Kaya kaya uns kunge, tapahilik. Ong nani gina kahilik. Here we go.
Of the